Meru TV. Mutegeri wa Meru TV na muthikiri wa Meru FM. Karibu sana kile mubango Gichungi kia siasa. Ni tuko Jumapili na tuko si Jumapili chionde tha ino ntwari ni mubango Gichungi kia siasa. Anko watoge ni kumontonyeri mwankadhoshi na Kenya yonde na ara ututhikiri rore okilukira www.werufm.co.ke na naro tuone rore kile mtandao wa Facebook turi live kile Facebook Meru TV na no warane batukirukira 40321 tukubarua retu rurania kwethirwa marandu ya akandarathi kwethirwa kayomba kwethirwa kile mirandi ya witi na mbere kirima county kirima tora na county mirongo ne nyanya kaiteneka ni weti kwethirwa itirite marando yo na county yiti thiritu kiona kina kiokia omwaka county ya Meru ni moya county ji na kuri no bwa bakwithirwa buntu bubo kile mirandi ya witi na mbere icho bunge ya county ya Meru ni ethirwa kiita mbecho chia ward fund kana mbechira MCAs bethirwa bathulori ni thirikari ya county ya Meru na mbechi ni iretete miario mwanya kuma kire achangeri mwanya kuringana na kigina kira kiiti ya itawa kuringana na mirandi ira wethirwa wikirite na mirandi mwe ethirwa kiitwa ni amuna na mirandi ya waka dispensary jaro na waka barabara na kinya kuenja ndoi mirandi ekethirwa ikitongethia bwana atia county na akari ba county ba wondi warane bachokirukira 40321 wondi tubambeta wa Martin wechongio ndola ngo watogeni karibu sana na rua retu na kikosi kienene kile Gichungi kia siasa na expect fireworks. Karibu sana bwana mkuru wa kiama, karibu sana. Thank you very much na tupo kuona kanya kwa na watu. Thank you man. Ayub Bundi ni minority leader andene ya mbunge ya county ya Meru na ni MCA wa Abodhogo Chief Central. Karibu sana mheshimiwa. Bwana Nturibietirikia ni MCA wa Karaya wa Kithi na ni mukaririgiti wa Kandarathi ndene ya county ya Meru. Karibu sana mheshimiwa. Thank you. Na our good friend bwana DMK Kiogora ni chairman kana mukaririgiti wa committee ya finance ndene ya mbunge ya county ya Meru na ni MCA wa Abogeta West. Karibu sana mheshimiwa. Bwega sana Martin. Thank you very much gentlemen. Ntubakuona kanya kwa na batu tukwe na arua na tiko myekethe na to batu kwa mbere but katwambire na katwambire na JR atuchogiri kiriki JR kwina thinene sana kaiteneka pending bills marando ya Kandarathi well as much as county chumba kwethiro ikera cia kurea marando ya but kwino wati bonene nonto for example kethiro ni Meru department mwanya nisi thirite itwa mbecha bombere kabisa MCAs dai mbechira batina cio ni nkai sana cia development ili kirira beta ward fund ni effect yana ate negative effect yana ate kethiro rikiri mubango yo. Thank you very much buba kama no Martin no ntuba gutwa kanya gakwaraniria no kama uja withire ndo mwakambire mwathani ni buba kana ntuba twa kanya gakwararia na Meru nikena tumba kugaume mbachokirie nkatho bara batutegete TV ya Weru na kinya bara batuzikirite kamemene ka Weru mbere kedatibo tutithira twina bakugirana kiri guchokia kiure gya ku Martin untububu ina effect maitajairi effect yembere positive effect yuinge negative positive as ira positive ni muntu ura waitite ngugi no ntantu ibarite thina muno bara baitite ngugi bamwe bendua into bya jukwa batawa imbanki bangi bathina nje cia thuka no ntu nago waitite ngugi wina witikio kimenyaga ati igitare akinya ria kuri wokagetate karekerwa mbete cia kula lakini mbete na cia tererwa kwina ndu bene nyamarandu ja guchoka mwanga kinya kithirikari ria nkuru mwambirione na aria na ndi mtu akethirwa na ndagike mwisho ate kuomba kuthithia mantu jaria bangite kana muturire jwa ayo kaga kuthia jukwaragana kenda nyambo ya Meru bomba kwerewa imwakene jwa thire ngwitikia after ba kuthithia budget iro ba gwakarire ndiguru intergovernmental body
ina directive president raberirwe no mwanka bare marandu jare yokenda kugya na circulation basically katuge gwethera kwina makosa rirembuga na no mbejana nyaka gerekano ka kwina kibicho bagutetera na waiguru baitetera ngugi kinyatha ibakuga batumira 16 billion or something like that kuita ngugiria waiguru teka kurio ntubu nene muno ariuga atiri kethira bukandika antu igana no 30 nini ume Kirinyaga basically ura gukara ukaja kwithira na ndete muntu wa Kirinyaga we ingugiria mbeche ile nyingi tinenganiri Kirinyaga tukiuga chito teria Kirinyaga nonga project yongo yumba kuja guteria Kirinyaga na itire ka teria mwananchi wa kawaida no mbeche ile nyingi kethira ikiumara chigeta county nengi na no kuona ketha ya Meru wetu mbuga na mtu jaitirikia na itite ngugi akethro atarirwe umenya nandi antu bare andikite bonde na nare mbuga yukagia mithangewe na simiti chia nare agiraga antu batire hii mbeche chitho in circulation that is one mbeche chigachoko nare bakarewa iketho ina circulation the negative part no ntonyo mburitie ni ile ya kwithirwa nandi ijeka tukarunge kama endeleo jara maingi jara ja kubwiri kwithirwa ja ithithagwa na unfortunately for us kiba uju nandi twi county ya Meru neka thirikari yetu eregere kwathikira kureo na by the way i county 35 mwankatha ichikinyithie ingi chirongererwo inkai so kiyu 35 ibara baregere kwathikira kureo berwa ni marandu jaja nabo barega kugitata ku factor in na nino kumenya baratirwe mbecha ile cia mugao jo kawaida kana yani ile equitable share ba twana ndi nikenda bamba kuriambi marando na nino kuona nandi kwina double effect kiriu no ndo nandi batina mbecha cia gwita ngugi na marando ajuba kwiro bagite ate bari so nandi miradi ile mingi ya county government ikethirwe tikumba kuthithika no ndo mbecha mbuga ba bena choni cia recurrent expenditure. Okay. Mheshimiwa DMK katu yake wena uri chairman wa finance kire bunge ya county ya Meru. Apparently ni kwarina mbeche chia dholiri 2017-2018 kire budget ya 2017-2018 ni kwarina mbeche chia tengi 1.6 billion chia kurea akandarati. Beche ji tarirwe kwa bwithwa committee which was okay anyway kwa kenda tumenya kithwa ndibai kubabati kuriwa but beche ji kasi yetire na ira chia tengi. Is it true bomere kabisa iko atengi mbecha? Yeah, it's a fact. Kembere mpamike ya naraba kutegerete kana batodikirite bari ni it's a fact mbecha isi atengi mbecha isi ali kuletwa ndene ya county sia kurea contractors at the point ira kwa na transition kuma kethirikari ya munya kuja thirikari ya kiraito na mbese una ndigo tuka nabo kwe verify ndi ba obakolewa ethera kwingugiriti kana nirariti kethera ngugi jaira cia contract si action na kethera niriti na in the process mbese nundo count nyo buga kirwa mbese botumba kirwa mbese ngibo te spendete asia spenderwe sia ta odita ngugi ingi sio sia thithagia the initial balls sia ritangugi ngugi ingi na ndigo atuika besi gutumirwo ira ciarire ba gwithithio verification na ndiko kamata marando for one spendete mbeca mbere iketumio kuona jatha imbesi ikigitangwa gukaba imbesi ira cia spended the last in 2017 ira cia spended at that time kire initial projects ira cia thithangirwe nontu kwari na mbesi ira available whereas kuthithio verification ya pending bills na ndicio kuona gukeria ukabwa kirinya kiragia kirietro nonto mbesiri tari ru minjetro asia bati orewa to spend on other projects. Okay. Mheshimiwa Trikia akandaradi bari michara ibari mbecha chio actually tekabari bateri na ntomba kwa ibari na mbwa bateri nonto ibambirite mwankane de korea na ba muchamuri wa ndari nabo yo mwisho aba gure barenda ku rank kuringana no kuruba marandu barangi kuringana no kuruba marandu bete bakithira ke bajita historical dates be baikilia marandu ara makuru na kendende bachoka bakinyila marandu yana ya kisasa lakini buramba ndagua actually mbere ngwambiri nyantra kedania ndambe ontongo dia oronda na nguria muno ndina kambreki kana ne na ngendo kethia Meru na thikiri baba thikirite ndaende tambreki kidogo antu bawa ibonda wengo support thirikari kreito wenda ndane moon lakini that's not the case ne okay buramba ndagua
Actually bravo kadi mblemu ne muno kiwoni nambe mblemu kede weshimwa mbode reason nonto kuchinja mbesha chumare timeuchinjwa na executive ibatu uchinjwa na assembly ikawa mbecha imwankane ndi tukwando chichinja irari ja kuri amarando chiete ile te project yengi so assembly no ya appropriate mbecha kende executive menya gutumira baba kia korea itikimenya witata itikimenya utumirika lakini pengine iberu netu weya bwa kuruta maendeleo yana kinya bado burutonya hori benda maendeleo yonekana pengine ba huko mambo kuseubetikira mbecha itumro alafu jaira andu ndo mbechira actually mbechira 1.6 itari cha trikari chari cha muntu woni cha contractor ya yubu na chionge onge urutite ngwe barabara ikono myango ginyingira to launch itare munya ba launch mbecha cha muntu no ndo to kwa thoko tukurura thoko na thoko yake karingo irangi cha county lakini mbecha cha muntu ayugitekinyera andu bangine tolla ba launch project chengi amuma ndende bechira no tuchete iria antubara ina yoche joache ya assembly no ya appropriate chietata ichoka kurita maendeleo yangi okutura mbao nambi mendagire na tabona mbecha very fast ore batonya ore bambi okutura ngambao banda ironda ire kumya mbejire chietu chiokuturambi mbao so that the case so mheshimiwa makosa ya yenu makosa ya kumbe ni yenu si mimi nilitokeza sana manzo ya akandradi kwedro bateri na ripple effect chia mbechi kwedro ikimamanira severally nwedre tokiwa ati ni kwari na mbecha 1.6 billion chia doli makosa yenu botari yeri mbechi si dautumika jirengi kwigwa uroko Martin buge mbere eshimo baibwaga nonto bagwitikiria mbechi chiareo lakini tegane na mheshimiwa itirikia gapati kama narua tethirikari county kuga marando jara jakariwa baroga kuni mionete na metho jakwa yandikie kiuga atiri first in first out irando riria riatonyere kuma 2013 ketha ririo ya jathinga tene uriku na ba idendene mwaka 2017 now there is a very big problem mbecha iria takaba twire compromised with mbecha iria mbecha ria Ciaca thirikari njeru ikweja baugire ibakwenda kumenya kandrathi ria ciaejani ketha ciari cioma kana ciari ciai kana ciorongo na gavana atwira atiri turita mbeca ici tuitae nacio ngugi tuitae nacio ngugi bandae tuekira mbeca kugitate cia kurea marando in the next budget kana tuye supplementary budget ingi so mbeca iria 1.6 billion ciitwa ciatura mbou the first contract ejano mbou 1 billion they contract omwe so kinya mbechiu the trickle effect iratwara iria ke mwananchi uteri ndene Meru na mbechiu ria ciarirwe utocia reflect inya account ine mu Meru ejire division chatri na subcontract eko mweko kumatheka witwa kamata so utimu Meru benefit na mantu jau at all mbui gucoka cienjwa mbui ciagire kasoro na undre jaja weru na report medical report cha kuonia mbui tibu around 80% of them committee ya mbunge ile tongetu mheshimiwa Romano okumakangeta not timu ya thirikari pokara ndiguru na be pro thirikari what do you mean not timu thirikari or not ya yaku and ve thirikari iki ya is supposed the government etena thina but inya the committee pro thirikari still iba the report ya mbunge ni atikiriria atire there are certain balls which they never named general yutogete atia rutibu and up to today antu Meru bakunyarujuru secondary kwina irandu ringi tubati kwariria na very crucial irandu rate bangugi as we are talking about marandu jira jange kuwa mbechi chiareo today marandu wajete tio Kenya over 200 million ke deductions chia itibangugi sako itenenkerwa mbesha banki itenenkerwa ambesha NHF itenenkerwa mbecha pension itenenkadirwa so the county government yagita mbecha yu na kimbecha yu tugikira budget twekirite so
ukoria atiri mbechi na chonari gwitari ina industry ke mbechi u akuri baraba gutethia. And that's why myself kuga atiri it is very important enje yara aitingwe ba county no tiba kura thine nyingi mono beti kuro ku form unions very strong. The medical team medical ekwaria nonto yena union but babange batikomba kwaria but I can tell you antuponde ba Meru na Arua begesi arambi ute muntu itevia utumba gwetenewe today nyogeta kandi NHF uri mwandiko ko county government ya Meru utewo nduma nonto beacha kwitagitire atia iteta baba kuritaya pension benefit batumba kunenkerwa nonto kembe jitegete atia itetete but today surely if the deputy governor erere anto aitingwe bara ba medical on Friday aberatiri bagwe bugetera mwanka budget ya 2020-21 but muchara jwao but yotekeri net yoekeri yu junde yotegitangi no tombe muchara jwao ko yoekeri junde yo complete na chairman of finance yare haja twenda kumenya mbeche jiri ina hachi change rate. I think mheshimiwa you got to kwa very honest nonto ugategera mishara ibethirite ba ere yagwa actually Meru County ni ya kwa mbesa nonto about these pending bills pesa ile iratumirwo iri nkai kwa twika itingana na actually ibale mishara yao up to date ibale kabisa that's how verifying you don't verify na Arua okombera imbito yete kwa riri then besiri tirisi statutory deductions ya last month peke yake mwezi mudhiru na ndete kai pirate up for so many months just 1 month na ile mbesa itura ingiri mbesa ndo to akirige county ile tire wa tutene itinenkero mbesa ndo bwa pending bills but mbesa toko thithange supplementary haraka mbesa ira siejire itangana commit all the payments na ile bills ira to abati kule at that point ndo tu na bills sikuran up to 1 billion ibati kuleva whereas to allow 160 million ya kule 1 minute anko ndo kwera mheshimiwa akairianto toma message you tega merire krokiri it is in dashes look at that message kuringana Kenyana chairman wa clinic officers Meru Arua 6 months statutory area au etage 2019 nearly gate on Meru in dashes kwa waziri wa Mishek wa health 2019 tega dashes irio that is na remittance ile chitete let us talk with the first contributions statement. Yes. Meru County government in 2017 report 2019 Neu who is the author? I don't know. No, 2019. it's not very It's the Secretary General. That is the Secretary General. This is CPF. But to verify hata mheshimiwa. This is CPF. It's a provident fund. So it's a provident fund. Yes, but ni kona ni jayara mbechichi. How do you know who are members of CPF? Mweri hiji yonde itete but this is a members contribution statement. Oyi muntu omwe wije na hata umira CPF no the savings scheme so you can't verify. Let me finish my statement. Only verify kumake waziri wa health Mishek Motuma last month they were able to clear the for the other months. I really wish not only the truth in it non to Kenya Motuma no edro akiwa to cover for the government. Right. Now Uncle report now my speech what I found out after you told me what we had discussed. Then mantoja konie statutory deductions choice tole antoba mishara yao net salary kana tole deductions net ikale no tutengania mbeza sia both. So that was the balance that came in when the money reimbursed kiriro after to kodithia the supplementary budget. So I think the choice here whether at least people want something and everything is right. Martin mheshimiwa JMK au confused yanto ati otumba kugatire nje yara ugatire muchara jwa Ayubu ingirie 10 ende agitangwa muchara iretigwa ngiri 3 konde kunengera ngiri 3 ntigwe na ngiri mugwanja yake Ciaca tiaku. Number 2 let us be very clear diria county government yakara kunengana ambeche Equity dekara kunengana ambeche KCB mbeche ira no ntironania muntu uria na default loan awekirwa ge CRB interest awekirwa county government ikejo mugwate kuria mbesa teka ikorega onengana no to iri kai kuritenwa
ikuritenwa niki teka ibati itinwa besa gaite kungana kuria everything kwatu kairiwe some itigirwe ingi cieta eterikariwa lakini I want you to comment on this, but very kwena ri ibaikira confusion non to statutory deductions itita kuri alone imuchara yokuwa tumayo atayukare alone pana dikira la onde ndate Martin, let us be very sincere. Nonto aitigwe ba county government ibadikirite thai arato kwaria denda batuma messages bakiuga atiri these are the bautumire na mbeu these are letter and you know tokuga in betichonde like now at the moment jayara where we are by 30th of April every sacco and ashiriye sasira they batundi clear benefits chonde losses and benefit kenda members bomba kuliwa dividends. But the county government SACCOs receive better from the government itugita kure ichumba nonto bateba bakuriza imbesiriko na number 2 it is very dangerous nonto at the moment the county government through the office of the deputy governor abakudrete netingoge bakaugatire batui tirasma to collect besh batu atobudija favor so you see now nyiti ngwe baba ibakwenyerwa na njira nyingi muno no twakera atobudija favor ko correct tutamu correct ra kairi but you see now is the county government ya Meru eba to tetheria aiti ngwe ba Meru bomba kubuchimbia utke maisha yao be correct ambechi baka nengera SACCOs kenda ndu baitethia kaabo kwenda kugura SACCOs kenda tuikwa microfinance ile wetwa ki microfinance kana bank JR kwina matheta kuma kiri kona mwanya charity wangu iba county irankumenya ni clinic officers actually medical practitioners ndene account Meru bawati statutory deductions ucho itio kinyele itigweta na riba atikwethero ile some of them barua bena marando bateri te alone ibati kwethero ikeita wana ikaendo kiri sako zira kana baraba bakobethetie but now effect amount ya IBJ. Well, mbere mamba confirm nani no kuga uma. I also checked. Nchekere kijani okumbira I checked. Na actually inyaba uburara ni the feature some kind of news item munene omo account ndekurikana post yewe akiuga bakamakua kira aitibango giba nini bakamakua banki bakageria kwari nakyo yazin baraba loan ile itigite ya kire iteri meteremedi to bakari na banki genda bateka agite ya bateka listed no already anto be listed Martin turago akaire and we said again muchara jo muntu edero andikitwa amengiri 15 kana ngiri 30 I told you na you can go check no with your check nyeda iba ugai jogo kwa bakiwa ifeva badida na iria you can go check wigwe otebweri ko old joro otebweri ko old nyanko umpandike to juke kibandike yako karana kyo I mean that one is my document that the law does not allow so okay jakweda we garanta to for example on the county government ya rwani o garanta well bakeda ni ubete kaniri tie ogita muchara jwako ujione nkanire wegwe then that's not a problem ino ndunyagi statutory deductions which NHIF NSSF ni ubethera buita kare ko idorosa inita somewhere wetikiria bajukia endi no bajukia no mongaba giteate banenkanire but ukaja kwithira unindire my own arrangement na bank kinyoga ja kwithira ni kuonera ki payslip yakwa ugo video nde ambeja Ciaca ino ukandea my full salary alafu nkarea marando jako kulingana na ore ambitikaniritie na bank so it is illegal to hold anybody salary kiko tumaona nyakirwa utumba kunyinya kinyamuchara ja muntu it's not legal in Kenya utumba kunyinya muchara ja muntu mwandikite ngiriye 10 omwira nande kuma naro ngiri cia kunithano or something like that it's bunka kibo na legal documentation na payslip ro na ngeri ne kone ya ngitimbecha biko muchara ja kuna jotereta ugita rotero rungu wetokethira na the ripple effect Martin ijo nani akuga ukaja kwithira uni mwana okwa kaju it does otumenya gwita kwaria na NHIF no ndeta cibitari utibaruga nkande kuri county government yebwa tukare auke kana mbi baume na bobe it's an institution on its own na nyo ina sheria chiayo iriuga withdraw rite mwanka ntukuiu kenda umba kugitatia kenda umba kurigitwa so mwajie uria wina kandi NHIF uti muntu ugeta kugeria ku understand kethira the county government ni eregete kunenganira mbecha hari ko terigitwa period uti story cha kwariria burureu
kethira nyomora no itherwa ye automatic okay unfortunately suppose chidara chi regulated itawata central bank kwa ubati menya gwikangirwa KCRB eba to ambecho lakini ore orombete kwa most of the time bo bate kinyaga KCRB lakini ore orombete kuma they do most of them don't. I'm giving you facts. Notorious for that. I think okay withdraw application cheti mucho voice yoto mwa kiro kiri CRB na manyana ni agreement ira bela lakini kinda kwira nini is not regulated. That is the law katu kwa ria direct facts tutegereje kuga mantu jara tukudhugania. That is the law. They are not regulated. They are regulated to central bank, so it is the mandatory inyoge to teka irando ya kwina rore sako geto ritaka kwa CRB no CRB beza bena marando jara wina jojo onde otichiona. So no ngabongo ba decide ba enroll or something like that. So it is the way so wikiro KCRB is a bit difficult lakini amona bo menyo ni kudukia credit whatever kunonto oreo ke nyoka do imbeje shairok mati okay do imbeje shairok na kubu itekaniritie otero kutedo kwena effect nonto irando ya kuga dali rangiri na ora bwiri kure rangiri kutora bwo itekaniritie ndara kure rangiri chikangiri na magana jaire kana ngiri na magana jatano imbira to baba bena pending bills is simple baba bena pending bills barata kwa niki barata kwa nonto baterita marando jao kulingana na bagitete ata mheshimiwa yu ina mbese itebweta kinywe na kumenya bwega batu nyato MCAs otho winerando tugera capital sacco batigita mbese ciao ge payslip imbes ko komita gwa kimushara jwa kujo tita bankine the net igeta kiribo bagita bakunengere balance koko kejo tuka ku mbesa muntu otomirwe tho na rombete gisaku utesa kwikaga mbesa nonto sako igita kiri net ira igita kiri kwa tuka ku mbesa inge igiti ja CNHF iriteni. Now that's the problem, but kwa tuka sako's are very safe nonto batigita ira mbesa cia oge payslip lap ja banks bagita from the net beta buga tuka kigotikia mbesa cia ku bank ikejera kiribo kwa baka kugita ciao batiomba kugita from the payslip. But mheshimiwa for example just a minute mheshimiwa just a minute please ni onto tu for example okay sawa loan yokariwa have medical insurance ni to onto ampi okaita medical insurance na ore kunankanira. Let me say something about that. Can't you? Remember Martin, I said, ingwenda DMK yandikiraja. Kidogo kirenje yandogati. Okay, just a minute kwe thimo yo kwenda tu yukie mwe kuringwa tha itu confirm kethirwa mantu yatu kwa riyama. Purity bwekire line. Hello. Hello. Yes. Hello, karibu sana kile Meru TV na Meru FM bwana Moses. Yes, asante sana. Moses twina rwaria au kile Meru FM kile mubango yo Gichunki kia siasa tuli na mheshimiwa DMK tuli na bwana Trikia tuli na Yubundi na JR. Yes. So Moses nimbichi ana sia kana ni meri ana statutory deductions itethera ikia submitted. I think bwana Martin Yeah. Niko na ndalugana chende MK mtono kila kiti akurongo in the live in the hair. Nonto statement ira tuinachio na tuteza watu tute kwa riama na tuteza tugita che strike na kuizia tutena evidence ya kuona ni amantu ya mpita kudizika na inkwenda kwira bwana DMK nambe kwethira akiaria manyunto ibatu tuina thinai na ibatu tukuiwa murimo na tuina statement yuko na chodai ni ya CPF kana ya pension fund ile yombete kwithira etaithira kia remittance kuma mweri yo ethatu mwaka muthiru that is in the 2018 financial year na this financial year ile tieri meri na yomba kwithira there's even no single coin yombete kwithira kia remittance na ntoba CPF yombete kwithira wachamania na Mr. Chabari na Deputy Governor several meetings bagita chambesi ne yomba kwithira kia remittance and even they have sent their officials kuma Nairobi nikenambe chichomba kwithikya remittance kuankurigara bwana DMK akiwa in the live here and then amwire kingi statutory deduction imbechiri kugito ke payslip no geta banki no kayuke mushara
kwina document yao ya usainwa ke payroll manager nikenda payroll manager kaitha kiita mbecira niguo ntwithia yandiki ke payslip igerwa deducting this amount kende kaitha ikirewa bankine ti mucara yoke ya account ine yuitawa ni mbeca ciaku citerwa ke payroll manager nikenda ukethira rewa ikiro mucara utike ya ringe guthiatana na bank ukiwa nganurarire nirakarire kuni payroll manager no batikuita na twina payslip ikiona na cia mbeca ici lakini tikwitha ci remitted twina barua bona Martin the other day andare uki live uki TV inda kuonerie barua ya demand kuma cooperative bank ya 3 months was around that 8 million kundenda kwera DMK na turekethira akaba tukurota katumambika na nate tukwari nuntu I'm not understanding and kirage onda kuau it is total lies. So bwana Moses ni mbeti ni Mary ana mbeti ite submit kaneni itine kaniri key pension fund na pension fund wako dhokari kuna percentage jira mbedhanke gito na kuna percentage jira county ke dhanania 15% of my basic salary and house allowance na 12% niongita wake my salary my real salary na mpesi ke statement yo ono okono kuma April 2019 yandiki 00 sionde 00 ni rampeti tete iteremite na in example ya one of the statement it is everybody I can tell you bwana Martine, if I'm lying, I'm ready to go to court, to be taken to court. That is how serious these things are. Nabatu eating bills. I think there's a difference between pending bills na statutory deduction. Nunto sheria riwa, yoka kita mushara yokwa. Watake Employment Act is very clear. I think it is 264, cap 262. Eriwa in section 19 subsection 4, 5 and C. Eriwa kagita mpesa mushare ne kuna grobaterio procedure baterio tumira. Either sign buongi tempesa kana either court order and then other man who deducting my salary in baterio kweza ndekwa na that authority. Na mpesa ile bate kweza kia remitted per month. Every month. Na tuote mane na deputy governor na mbeko za tuira kwena aria kwena ke budget yo kwena gap ya 1 month. But our question is this, Martin. But to realize mbecha sia a close financial here na this current financial here ile otinya shilingi mombe te kwethe kia limited. Na ndia ina kwena Equity Bank kwena around 40 million check off. So loan kana bakura shares mbechite kumba kwethe kia limited. Na hicho mbechi bwana Martin tukweza tukiariria. Moses DMK na kiori kiowe. Yes. No, ankoragia kethera ni pension kana ni kinyati ya NHIF and all the other deductions. Bwana DMK kuna pension fund, kuna chia NHIF, kuna bank loan. What is statutory deductions tionde? Tionde mbejia tionde. In other ones kuna deductions direct kita wake my payslip na in other person. Ichucho mbeta kwezi tikwa remittance na ibatero kwezi gita. Okay, thank you Moses, asante sana na ntupa kwa rani bati. Kuga atri Martin. Okay, asante. Moses bayeni anayetia manua. Oni anti na urekere DMK. Bere oni dia yu. Inda trimanete na team afya sako. Last year mantuta kaje nini mwambirijo last year February. Bena thine nyingi muno county government regeto balirisira mbecha o unande nande ni ure tetei iwari tetengu na ndareta mujanda aju mbunge I pushed for the money to be paid over 27 million. The money bechirita nenkaniri cha 3 months over 27 million on India yub. The documents are there in my file kwa dindo minority ko DMK kombera uni orongo kwaria undi ari nyagento mbitite watetera nje yara ndene ya mbunge ndauria kiure tu ndene mbunge gihachokwa na ndira statement ichaini indepth ngabana SEC finance. Martin, actually gagwetha kukario that case is serious non toge akwithira muchara yo muntu mbere bwamba wikira indite deka metene finance na deki budget mbwekara muchara yo muntu yonde gross you attend na
statutory deductions NHIF na nini chonde na ugakwetha nunga nantitwe loan banki ne bara iba ko yurite letter iba ko yurite baruga ugachokia banki ne letter of undertaking kwa tuka webuka either you buitre at the source mwandike cheki ida ne atoba ina ikwete bo bandikire cheki engiriki ida milioni kida ne 10 boy teta ni ikwete cooperative nini mbechu idira na kwa na chuna one voucher. So ndiye mgei as much as itokwaria iwo rende idire kiumisa wananchi ekiakwita mucharo ko 20,000 ongitangirira no tondire rando surely tobati kuta tuite kwa assembly kiura notare rando muntora actually haya kendo kwa demantu yako kidogo indona kinya assembly gecherera mbeje ichacherera rimwe yontu kinya assembly nara mbeje ichacherero itreya kwa tuka yontu ya mbeje chela fund chocherera mweri umwe ile mbeje cheiri ni assembly lakini yachoko ikare ya duwa rimwe ngo origeta hata igatumwa so those are things ibatende kweta igichekwa. There is one thing that I don't really people understand, which is very illegal. It's very illegal. No, imagine mundu actually. Ugoni rio kaandika voucher tuge michara yetu twin there that ningirie kana. Na neo salary na neo illegal. Neo ijike na thirikari unde akongirie 10 ukalewe 10 20 mbi unge akathobora. Umbi kiate kuandika payment umita atia ni unkwenda kumenya ki amitaga atia kenda are ya muchara agitete nontu figure you engage they are not known to the to anybody. Yani oni kerangita kwa getijeke ne thirikari teu kirango tigaria getijeke ne thirikari. So utomba kuga umeta hata wita muchara do akajora umeta balance salary kana umeta hata because legally you said ukauga indite anto baba muchara. So kadhan ndite anto baba muchara iko manisho bali ite in full. Kwa tuetekaniria at the onset bo bakiandika nyomore yao bateandika uba kuanga they are retaining or whatever, they cannot do that. That tumanya ko retain bate kurea the other person non to bandike the voucher kuga to kurea antu baba muchara na muchara jo ingiri 15 bukalinganira non to any other figure te onali yeto ragwitwa ino tukethera ki it's very basic. So Martin ni kwethira thirikari tina mbecha ni kwethira kuyo atu bakwenda kurea mbecha ti antu. Why is this happening? I don't know the justification for that. Kiambere maoni ku report and speech ranko yajana. Patuka dikira ura moses ya kuga na kudhiba plan mogomo. Patu be plan na mogomo without a reason. Na gukedo ambeza sioni kwa retain na itete oni nda imanje ni nyani ngwa county assembly ingitete ambeza sia bank na ingita ambeza sia NHIF na ira na savings ya kwa tu PF na batio submit it can be a bit of a problem kinya kire uningwa. So I don't have an explanation for that na I don't know why they have done that. Nakoza kuma March 2019 kuja the high Martin na assembly kuna bunge baka kidogo na kuna kamati ya liver in the assembly na ndo bandikire kisheria cap 26 iliugatire an employer who deducts an amount from an employee's remuneration in accordance with the subsection 1A, F, G, and H shall pay the amount so deducted in accordance with the time, period, and the other requirement specified in the law. Agreement, court order, or arbitration as the case may be. 5. An employer who fails to comply with the provisions of subsection 4 commits an offense and shall on conviction be liable to a fine not exceeding 100,000 shillings or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or on both. So number 6, where proceedings are brought under subsection 5 in respect of failure by the employer to remit deductions from an employee's remuneration, the court may, in addition to fining the employer, order the employer to refund the employee the amount deducted from the employee's wages and pay the intended beneficiary on behalf of the employee with the employer's own funds. Okay. That is the law. So, Mheshimiwa kuna kamati ya labor bungeni. Yes.
nitu onto atobaba tikutetero bete yi to de ni iweta je ya you know and that is a sad story no to well you know rĩrĩa gatuge antu bethera berutere rumwe baketha bakindite rutere rumwe kinya mwananchi akiuga ambu to mutikaira you know that is the sad truth no to ndi imagine kinya committee ya kubwa na DMK ni bwiri gutegere gachuria antu baba rĩrĩa barire kiuria kunkuria rĩrĩa barire mbeca izi bagita ina baitire mbeca cia kuri antu baba tunkanuku baga mbeca cia kunenkanira na kiri mbeca ire baandikire cheki imwe kana ujauna ni akuga vote emo because that is the truth oni we bwiri kuriwa vote emwe yethirwa babwiri kuriwa milioni 5 na bachoka bagairwa milioni 2 batigwa na milioni 3 ire chibugiri gweta kuri antu bau bangi mbeca yu barire milioni 2 banenkana bachitire atia ni uja more finance bwiri kugita atia babeta baboria lakini ande the thing here is imantu jara ngiri 5 kiorone mati nijo tukugira ijo jo tumantu betu betho bairi jathina nontu antu jabau kaya kwithro ibejite na beja bateterwa that particular time ni gitari na antu baba tutarite antu 45 na twachoka no by the way spore ni no tuweta petronira kanambi we are sorry I mean for losing that lady Murungu namu ikiantu gara idhuranirite lakini the thing here is antu baba tari antu 45 na antu bau bange batarwa bau ba nominatwa bejo tetera mwananchi tete bejo support thirikari au akini mbona antu betu bagiatiria beja gutetera mwananchi muntu ethirwa gitangugi abwiri kunengerwa gintu kira gikiawe ejo unania kuwa kethana ndo kwena baraba tena nye union bate kumba guitetera bau tote kuigwa ngono ciao na be kumbuga baterei kana mbuga batereri mbeta ciao bate ko promote dogo kwira ko teko promotanwa o daktari bakwiriba kai hospitali I mean no kumia mina daktari kumia Meru County Assembly ita 26 kuma December 6 turachokere last week ni story wala teko kuicha last year nino kwa ntato itu era ikabiri irari pukreda iro irejere na turari pukada aiya I raised that issue in 2000 last year Martin consider another issue after we go raise kwa karate indani katira becha na chialewa now it is recurring again inande Kuna the issue you are talking about ni dai nerejere dai station ni turachokere last week lakini no but the problem is iche kuma last year kuma match okay Martin what we are finding out Martin Issue another problem issue tani awacha mbecha with another problem that these people experiencing one Meru County twina thina nene muno aswa ya ugima bwa mwiri Meru General Hospital iri operate at less capacity at 35%. The IG kwina intense pareta national government na kwenda kugo nunto maisha ya nto ba Meru je at risk kethira thirikari county ikendera na murandi juu anto beto intense they are brought clinical officers they are brought by the national government batura weta hospitali ta Kanyakine bageja Meru General Hospital na hospitali ta Nyambene Hospital I have the letter here from the council yauga hospitali ya Kanyakine because department cherothi kumba kethirikari kweja njero ikiaterwa mbesha and that's why I said budget iria kiraitwe thire endawa in county government Meru which is in the record the MK knows yeri 580 million na ndi member committee health today tubatu kaspa kemsa tubatu kunya 780 million ichokete ya million 60 yoma from 588 and waitia yenama aitingwe babe dispensary cia kawaida beregete kurwa muchara morjwe 6 ombiro go wandiki kuma morjwe 6 utari wa muchara up to today and there is no way out now kirishi in chance Meru General today the CEO hospitali na issue yete baruga yekuga otuko ni intense bakethero beku in time into ta qualify about kwethero under the doctor and the other nurses and you see now kulingana na allocation ira the current county government kunenkera sibitari now the council ya mandaktari ekwejera ugere okageta intense Kanyakine na okageta intense kwa Nyambene Hospital Kanyakine has been receiving 60 every year na Nyambene has been receiving 60 Meru General has been receiving of 150 so if the county government goes ahead nonto inya interns babo complain bakoga the conditions working are terrible then batwe ankwenda kwera
antu betu then twitite gutigira nuntu that is circular that is there interns bakaba bakira na cibitari cionde cia kaunti ya Meru utuku. Na mwisho, the Meru General Hospital, it has no incinerator. Rukoro cibitari rwa bati kuithwa na sheria nema, it is very clear. You have any hospital above an health center, kuma health center gwitia, it must have an incinerator. Rukoro Meru General Hospital, rukamatawa na rori rwaikua sharia ko torengo. In order to kwithirwa. The county government is that broke, it cannot afford even an incinerator. Na rukoro cibitari ndakwera it is very serious. Na rubati kwithwa. One problem, one lie. Ndego na mheshimiwa Ayubu ni ati interns ni ndo bata qualify. Interns mtu graduated na una license ya ku undeployed for attachment before me go confirm. Hapana. Na barabe jite jabara ndone na bakita. Atachi babe jaba kithoma. Bara tuleteri andu bathirite skunu ndo. Bara for 6 months by PSC. A return jaga the final practical no ndonande atura kuthoma theory baro yari ugatiri akejejite kuthomithua practically ari anda muntu qualified thirie internship ili apply aga for license baroga kinya doctor some of the interns Martin baroga yumete kwa nursing council on tigara nursing council of Kenya katkuthoma semesi ndoruga ikaugatiri suspension dikirani kidogo just a minute Whether baika nyagi let's go interns bamwe do some of them barabara they have already graduated when a license as a gross salary. So I wonder how part of that money is left behind, whereas it belongs to individual employee. Ikumanisha in the next few months alitengwe baria but then alone wakaambiriria kurewa muchara nusu according to JR that imbecha itethagirwa ikengana nikirimi ari interesia ego jikato kidimo ithato. Hello wero hello habari Martin. Iko dhongi sana mkoro, karibu sana. Kazi ya Gadiba mheshimiwa Bundi. Ba uketheka. Uni bitawa buri basa kumarika. Karibu sana bwana Basa. Kiambere? Kambwire ati uni turendisu. Sorry? Hello? Otwire. Amu kwira ati uni turendisu wasaba. Yeah. Ndiga mtu azizaiwa mwa wizarwa kwa shite. Na weza uodhoraisa ukiodhoraisa your employer achicharo kwenda uwote muntu ina right ya code your salary tujue mshahara wako kwamba inyakunga kitika zile check up system Sorry. Hello wero Hello Martin. Hello. Salama. Imbui kabisa mkoro, karibu turare nao. Unibeda onjo suga Kirimi kumagarama. Karibu bwana Kirimi. Kabisa ngo jogire nkamba kotiri inge bwana Martin waringe venerewe te mwananchi mazinani nanto kile kijaza kava kunono mtu arere kitwara kijaza tuku lakini kusema kwa disease ile na at the village level. Thank you. Aito kwa aria mutano kwa arakio uitwa Mozezi ya kwaria ndaitari bage lakini ate kwaria kesa fota staff barabari ya jibitari baina more than one ya batona ya chio chana cha yoke we mukuru mware o mutori ntemo yatari yeto aitangwe jibitari lakini no kumenya mwana oge kwachua na nya we ngwetha yitwe mwana unika kuru kumeanika ibindire ndeire mbeche ndu na imwande ko thirikari account ya Meru hivi nemwe ina yele inya sembuleu nio NTMK kiora ina yere orera rio na mweri biethere bithi gaitha bietete na toka me ko deputy governor na nwe waziri mbecha utegwa menya ko ru ne MCA no ndo nya wane elected ya brazu lakini yake kwithira imuntu ura veterwa rai kwa kanya ne kwa menya ko ru wayo ko kwitia bu lakini endere ukamenya ko ria riwa na mweri na yore ore ara ura uyoria kiuria wewu ko ni bran kuona
nyambi ulandi tia ngo ile ibati ojabiri jaje kiza yondu karama o ni mfano ulandi yetu ne area inera tukorea ya no gimenya iwon jene na semwe mwa Rwanda wira thina tuku ya wikiandu cibitari kabindi kwa komurangari cia kiumbe wikia na ambulance era areo ende kwa ilio kona omunzi kaunti weke uzambaratika lakini niwe kauli re yuri kingira kuri ke mwicho kenda bangi baria bae kwere ya nyumba nontu withira nyumba yaki mwanya na waka na kwambiria kwere nontu toiba kwa mwezi mwanga bana akiwa kwere ya nyumba abere anya itoiba ithire kulo yoku aya thina o ruterero barabara rwandu kwererwa mantu hospitali mantu yenya uremi buku agriculture kuongwa there is no anything to kuona. Thank you. Asante sana bwana Joshua. Hello Meru. Hello Martin. Hello Kale. Ai boya boranku aruare. Ka borankenda kwera MP baba dhuri barasio ma kuzetera mwananchi MK igi meau kapo mweka konene monkaigwa kainyido twari oma kweza wananchi bawito mutara ibanenkerawe kwa hivyo MCS bakazeta bila kujali mwananchi oro batumire au yonto wa yubu bundi akwarie we na kuona nako zetera mwananchi oro mudurire to support thirikari ronde inyarete kubwitha boya oni inde merita makosa lakini are kuzize boya yonto na yo twintira barabara pena ibarabara eko pero nonto mira tuti sana kireito na MC wetu tiamani bawata nirete na iba umebwithia boya kwa hivyo hautu kuona kwena ngweba kolita lakini na uka kolita mitara kwa teka ete ukinyela ke mwananchi tafadhali kiogora tetera mwananchi nonto no wikite au. Okay, thank you. Boya asante ati wikenge. Hello Wero. Hello. Hello, karibu sana turari na mukuru. Hello Martin. Hello, karibu noto kwa renwe. Ture alia na muirie ke ye baba yao kumaganuni. Karibu sana baba yao. Ture alia muirie ke ye. Tunire sauti ya TV kukenda to myako watadira. Hello Wero. Wero. Hello Wero. Wero. Hello. Hello, Meru. Hello. Hello. Hey. Hello, karibu sana turare nao. Ongela ka sauti kidogo. Benson kumaikweta. Karibu sana Benson. Benson kumaikweta. Karibu sana Benson, maoni yangu kana kioria. Hello. 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 Okay, please watu turingira thimu hakikisha no kunise sauti ya TV kukenda tomba kwa hata na bobo otherwise kile SMS mwarua hi as we speak dialysis patients in Nyambene are not getting services due to lack of tubes. Ongena kwa Martin huyo kiongozi anaongea ukweli mtupu juu siku hizi tunaenda hospitali Chuka General Hospital ndio iko na huduma zote ni Eliza Rentere chikidhaku. Ongena kwa Momero na thikirete na nankuigwa na kuigwa uma DMK muigagwa kiri mathaguja wirigiro every Sunday nkauga nonoki ende aruwa ni contrary. Okay, well DMK, I'm sorry for this, but dirikari kete na mbecha or what is really happening? Kana ni mchezo yochezo kato tina mbecha nande of course kutero mbecha chikana at any given time. But the point is kedra mbesa isi kwa list na iko requested from the national government through infimis sia kole ya mishahara na Meru County to 400 million per month ke mishahara kedra sia jasie 500 kila mpamba kwa serikali ke bati ku limit kole ya 100 million hiyo ile 400 kale everything including the statutory deductions sia workers not only kuleta so many other inconveniences on their part.
of course utira mbesi kalingana cia kuria ciraikangana ing'ana ya micara na icoka iria contractors na ndi omba kutha other times government ya the miscalculation ya to maybe to deduct but to kare contractors na mbesi to what say ku submit ke NHIF to kari cover next month but next month ikeja na other issues so okay there are problems ke kukamata na way back siejeta bo ambere si ambesi ile ya to submit every month come up. So the prudent financial management ni ambesi bati kurewa ketha murijo bati kurea any kurea mishara reage ni mishara boiti tende bonaja HR management ya county assembly yetu igitabo kama nonto na batu ja staff yetu kana batu ja members mbeza yetu isiete kurea tu ke suppliers kana ndo bange jabo because you are but MCAs. no the executive no to nenya staff ni ndonge no ba treated differently to na more than 100 staff in the county assembly. But nande, I think prudent management, human resource, Meru County Assembly by HRM, but the director HRM kawati kustikis guns, akale whoever supposed to be paid, gather NHIF, gather pensioners, bakale wabon the better shauri, but iliwa. In as much as tomba kuda tuna financial challenges kana short in jembesa, regu iko kongeja ke contractors, it's very prudent that itole mishara government ya tonengira mbesa ntoto nengira nande kawali ni kumanyuma. We deal with contractors differently. Okay. It's a serious issue of mismanagement of human resources. Okay. Martin Ray. Actually, ni CC of finance, ni MCAs bad, we want to go there at Tingwe ba Meru. Actually, kwena gento ko ipua planning e manto nonto the indari committee. Let me say, impeteke rombari nontore the ordinary committee in health into ari committee in health. Nurses ikwenda kwenda the neuna tena sesiaki ikwenda kwenda the no problem ni mbike the county governments. Na ibo ntongwa assembly ne batere kwethe ina ya come up legislative measures iyo kobia brought the way the national government yandu na bagi akuthi dio kinya pending bills na marando ya yantu ya bacho kuthia ta sheria buwega non to one international government okay akwe wa contract mbeche ira che release for that contract kai loka wa kinya thine ke kari mbeche itimenya kutumirwa iri amuntungi mwankara contract ire kadira na ngachunwe ke wongi. That's the case with the national government. The case with the parastatus cha national government yonto kera kura baloko mbesha kwa tukambesha iri itimya wetangwe nengi mbeche chia kiri for salaries kwa tuka mbeche cha salaries is salaries na ikalokwa na itimya wetangwe nengi. So burangu wangu ndagwa as much as tukwenda kumblame saindi ya dhikari na saindi yengi assembly ni bati kwethe na committee ngida na eleva baka mapu na sheria kide hiyo ndo statutory deductions mbeche ikurutwa ibatere weta straight na iki akwiti treta straight tutipatere Ayubu it's good to arino majority leader atwakarite dhikari right now ni leader minority yes on the other foot so you can make a very good opposition on the one saindi ngenda turange obosa dhikari yone to twakubishana lakini is making a very good leader wa minority so ndenda kuatri sauti ya Ayubu akwaria na DMK bare anto ba assembly itobatiumi ku assembly barwami niyo na bakiwa mwankane ndi niyo report to kureta report yetu ireta tukiwa ibu aditingwe ba county Meru bapatere kwa 100 micharo bapatere mbeja chuche gitu yeto nonto actually buramba dagwa ni kinyanki agwithira ndenda woni bombere imbikaira muri ara batere na ara neri ngawerio wananchi batepatere gwitha baki safa nonto mbeja chuche agwithira ikwiya ndaba kugitwa irandurio niririwe niki agwitha kagutina mbecha then tubatale kwetha tukimenya akiri DMK kamite wa finance atimbe atonekanite DMK akawambecha kaite weta ata mbecha kaite onekana actually ikenda kinya thine nyingi tukachithiria na kinya thirikari karani tena stress nyingi na antu bakamba kuria ubwa na thine tikeri thirikari na kireitwa aki it was even in the government yemunya so ikona ikwetheta na sisi the strike mati notore wairu na sisi ba strike eta yana iboyeta mayau yana ndendo yana boyeta mayau na to bandres udini ngoi patende te kamete jo mbandete te kamete dikira mbandrese te kamete chadrikari ya munya cha health ngeta gumwanga ngeta to eta hospitali bako ya mayau ba hukumagidri au county ngakwadia ni weru ba hukuma bako ya mayau so thina wera ringi ina reto this other government so te kwetha thirikari onke na muthina ni structure sibatu se to bwega ikagira thina no to wenu the to weru no neta bakyo ya mayau ginya thirikari ne munya Martin nte korega kwari na thina igitera thirikari munya abatu ankite kintu gikiru kite na system
gitina shape twagishape mwanka kia gintu aitungu ibara ya yabe do abena dina yabe do abena dina twetana tweta tukaria nai nabo but surely gavana dikirani otia Madel Martin tweta tukaria nabo na tugetikanirie but gavana na deputy mbagana kuba ateta kwaria nabo it is wrong na mheshimiwa Anthony Binwe nkwana kwenda kugerea assembly mantu maingi muno na kwenda kuri thirikari iji mheshimiwa Anthony amwire gintu kimwe warare na keji ari aja akiaria mantu ya pending bills akiwa anwe chairman of contractors no ntomara yatigitite ate yatirei aunukia roji etanderea narua no gwikira kaburo chake kiguchwa market no gwikira kwou agwita gukaranga mwananchi kugitanga mwananchi nkingo we areke ikigambia areke kyo mukari wate kauneke nkingo so dikira ndiria utemo accuse no ntobo is a business person na yo inde tangoje na kinya wewe ngo mu biashara ainenya marado wete ainenya tende triyorende na wete marado everybody is a business person my friend na kwenda ngita biashara wewe ndo tena rado wete na nyore ndo tende my friend mu biashara idirika dainya uhuru mbankire ndi kuchikucho uhuru ndo litangwe winde mu biashara na no mangandi tengwe na indi tetengwe kwa kera indi tete compassion international la isamis imbitete ngaita kera denge na imbitete nende la ingu itangwe da yeke yarambi isit band gwe da ndena ngwe so ayuma ege agote kwenda kule mwayubu meabira ukaria namba ngenya kabana ati in deputy ngabana omunya na kwenda ni coming deputy ngabana omunya so you are everybody is protecting his interest ege kama to protect interest cha oro from kabana ga coming deputy ngabana bele tukenya ujr how about maybe mebango ya dirikari for example turomi for say for example no tutika kwende kwena mpara bonene ana no bete patene area the 2 days in a week and then the MYS maybe no tumiromi kidogo and then tukasort mantuera most urgent for example beche siari tingwe ba sibitari it is very urgent ndu sibitari kia koyungwa mtonto oni kia goto tena better and antobangi baba mutuate maybe bationa beche chawita sibitari inene magakane and those others how about turomi mibango ntu yeje ya MYS Diariana na ndema atinire yure yakwa manya ndobo bombikira ke bamono manya gentleman baba I respect them a lot lakini anto bakia ganda wa brother tutumba kuja kwa manzo yabo gwikira kaburo na nyumora that those are your own whatever tubiri kuya tukiora na yatiri ni hata tukalithia nda bakethera cheumire 60 million jia chuma 588 million jia na 60 million I mean, ina DMK yore, ina kwa yubu yore. That particular time, bete jiki na makumaria, na yugo kuruka kia finance bill we. Kakana finance, whatever it is. Na nde ba yugo rebo kwa haka, buweka hake, nibira kwa haka, tunenkere nida wa sibitari, atubeto bareke kukua, atubeto beto sawa. You have a very good argument, a very beautiful argument, you know, which is true. Lakini nande it saddens me na ingoti ke saddens ne utuma nyamo merunga kaithikera haigwa ngatomba kwithirwa nteto ito kwalia ino ndu na kwenda kwa deputy governor kana unge no ale jare kwalia no eno ndu no kwa barabara that one is nteko wane bo ibubugi oni ande nyago wan pa minya ko magra DMK ngaugo tonto mbroko te kuizi lakini ko te kwa barabara kana kuyoko akatote ko kitaja toto komena ende Martin ende na to aliatere actually oni umpombo suggest not to a solution. And to baba na committees, the ogo iki committee health. Bamatini be na kamera na te kamera emwe kana ijiri na radio chiri cha kungana nambi. Babu mare ni bwete sibitari. Bweta na bugete mwete ni chionde kinyewe nyambe no gutoni barugeyo ite ni wingie kanyakine utone ni mora utoni the dire situation then da nyo orana ni adire jere to ugete gutenda wa pambe kwa kuri wena chio bwete ite ni mora bwa dukia that scenario. Amiru ba appreciate bo ngwapo ne atiri antubara tutari te batu tutedia kana antubara tutari te ba udada ibo tutedia no ndo imbi gutuma nani ona ambeje je guita gwikira kaburo na gutena na daktari batiri wa ina guita ina ambeje jikuma kenda beta gwikira kapitu kaburo na nginya nguiba gwikira enya mutindo tu iba kwa kijado ko jere mugutano kwa Martin bwiri ukara
These people keep on arguing, but you know, the department is there. Pending bills. Niki nonzombeta tukumba kuhiche. Yes, okay. Actually, yana 240 million. Ya barabara na oteta dawe. Ndakenya runs food kia koya na mbecha. Wao banki kia na mbecha hiyo tango EMB egutuma then bomba kuita na muchara jwa mwananchi okay dakweza jaki ya arabi butumba kuita na ntino bore. Hivi egutuma bomba kuita na chia muchara jwa mwananchi kuita kuita kodivia jwa janapo kuita kodivia. It does not matter what. So it is not possible. Do you think they are going to bet it's budgeted? Actually, okay, chiki ya RB ni kuja na item nya okay go chiki ya RB item weta daweni. Ni to dichenda dawe weta kuntu. Actually, woni argument ye kwa kinya in the last government. Ni ati mbecha chie ya yonto tuende yonto chaki ya RB chiita na condition. Ati mbecha should do ABCD na ikatango wengi. Ibonto iteme yako tongwa. Kinyambe cha any other development. Eki akwete butiti itembaje tika ni ukinya dirikadrege no ndaruyo na mantio. Ni either in glass batende kurwa in glass. Either imuchara imuchara. You look that money nonto mbechuti ke kuruta ngwengi. Na ngira to bigyo te dia dirikade county Kenya yonde tikinya Meru aki nibe de baina sheria ya yonto tuende yonto national government release ambecha release amatine CEO na ke mbecha yo kuma account ne mbere atitumira ate na AI akara ruwe AI nyo yakuru tumira mbecha ira then AI ya ake yanatenda tendene rikia mbecha rikariwa so county ya kuiga mfano no to say replica of the national government eka ya national government ndidagia kwa tuka na national government nyo ekare oba fail nyo ya to no bali ziambecho to mo ya oba fail kubali ziambecha manusu mara ikareta a lot of confusion so confusion is coming from up na yeye na no ipatare kwenda shiringi ati chiringi dano ikuya cha muchara mbecho muchara aki chiringi mrongoli ikuya cha barabara ichendawa cha chibitari no to kwedra mbecha china mete from 580 mwanka 60 million the way Ayubu is saying then ipo there 60 yede ruba Ayubu assembly because utungumba kwa appropriate so ande kwe naishi mwere wa Martin kwa mbere nya condition guarantee chithina and I can tell you yambe chiche ke yarambi chite igaito na gitangu gengi under this government on Tuesday ndeaja indaugire batu thirikari munyato kiuma itwaronchere project 363 million waka want ya 450 bens narua yale project ya 2017 1 year 2018 second year 2019 third year 2020 fourth year na ile conditional grant na zibitari inaandika di furo mbere ndio inaandika di furo mbere so kimbecha ila batu tuone giteru cia mbecha kidogo sana today mbecha iri gutumirika mutindwa etera ndirieni wantu kwa ya kanya what's the problem mbecha iria tuona igitere ya thirikari county government ya mbere cia mbecha kidogo muno mbecha cia on bank ichiko mutindwa yuju utembecha KRB kana mbecha iria twayo national government ikuthithia imbecha on bank na mawa town which means still the county government nyotia mbecha nyingi muno wejakire mantu asibitari baraba ya na mbecha iria kimbe na conditional na very clear bauga atire to come match a shilling for a shilling a certain percentages so ria tweta tuiti ya mbecha gutumirwa ke department health kimbecha ingi tweta tukiejawa ura weja kethi mpesa ura yuga watuma ngiri 10 tugakwabonga point 10 watuma ngiri 100 tugakwabonga point 100 na mbecha iria tieja ijo ciatumairwo kuria itingo gibabe dispensaries but thirikari iji ikwambia kweneka mbecha donors baba ingi baumarire barega kunenkanira mbecha nundu bakwira ukare witete kendo kinya siringi yeku nawe kenda tukwa mbecha inaware mheshimiwa nikirandirie mbetera Martin nonto rande mbecha iji
I can tell you, if you go to the office of the governor, it is receiving 950 million per year. Project office ya governor ithero ino kendewa 950 million ni riko. Second department ile kona bechira nyingi ni public service. By the time munyake nenkanira thirikari yari na wage bill ya 380 million. Today as we talk, it is 590 million as we talk. So generally, the wage bill has increased with 200 million per month, which if you calculate in a year, it's a lot of money. Mheshimiwa, wage bill yetu takuruke 480 abibu na plus kuga ofisi ya gavana ina budget ya 595 na member budget is an insult. There were 230 the lowest yet na 460 the highest yet the 3 years the financial years to the tie and the na kuna ceilings to control budget. Kuna ceilings otiumba ukoroka 280 office of the government. Those are the two departments that are receiving the unjust amount of money and we no project. Project in private service only kiran kuona na think I've said ndia jana ndi siasa ne mheshimiwa yugwetere kiran bugite na inda bugite kairo tole waja ni ati county governments across ijeka kumanage health system idrito ya problem na idrito very expensive no tuja ate Meru County one of the biggest consumers ba budget the health care system specifically kinya staff na mwere kinya kemisare uko the biggest bara ba consumer misare na mingeri bara ba health care system nenko na kiwe mwera idrito ereo ni some proposal kembibia ekodidia National Health Commission similar to the TSC kwithro county city the kendira na manto ja health patumero ambesi badidie ngugingi cia health na yeni retete kiwa na kenda nya kamitere mbibia yona solution ya health care system ni kudidia National Health Commission kayo ne ta challenge ra idrito ereo ya counties kinya ku manage health care system na kwithro gi ukaginya ndawa gi KMSA mwigacerera kuriwa KMSA kaingira ndawa kujoke bona ndi maybe a month or two in hospital so I think there is a cure for it no no kumbe kane kwithiro kuri na mbeche yeta kiri mbeche kiri burai budget you see like the other day for example kiri rabo akuluka cia supplementary budget mwaka yu ni MCU mwe no wapingire and then mheshimiwa no twira budget ya ogima bamuri yena ma ya dawa mini yena ma yakinya 60 million. Where are you guys? Tiamba te Martin. No kuga kinya story wa kuga ya BBI, you know kwena right our intergovernmental relations and it's actually a constitution or whatever, yeah, it's not watila wauje ya data tukia dibo idatu and then you wa exactly just a minute and then please watu tuningira dimo hakikisha no kunisia sauti ya TV yeku no kunisia sauti ya TV yeku kenda to watanira bobo ya halo wero hello wero hello Yes, good evening. Good evening. Karibu sana turare nao. Betawa mubweka. Karibu sana mubweka. Anda dikiria ndaiwa orege kwenda no La ora ndo tuenja kana ora. Yeah. Na dire ngwino mpikora program wewe tetera. Yeah. Atongeri warani barabaduri. Yeah. Bati kuza ni bakiariragia pero mwingi. Yeah. Actually, Mumbi me is quite supportive of the masses. Yeah. Monomolo jambe chini chia ritingugi. Chia gitwa me chia budget. Yeah. Itebati kuza kwena ge chia chieta. Yeah. Yento mtojo akele atari na roni. Itebati kuza arindi wata muchara joyo getai kiri bank account directly. Yeah. It is as simple as that. Kwa na hivi nyato aja excuses chemo gamba joiko. It is wrong. Ibo ya mugweka. Kupane saritivo ba ni badrikari. Yeah. Bamoa geta baka blacklisted. Yeah. Kinyo CRB. Asante. This is very wrong. Thank you. Hello wero. Hello. Where are you?
Please waturingira thimu hakikisha watunire sauti ya TV yaku. Hello Wero. Hello. Ni mwega. Karibu sana mkoroto yale nao. Bitawa Ashford mkoronga hivi. Karibu sana bwana Ashford, habari ku? Ni mwega. Karibu. Ni akulumba nkonda utevya. Nume nkumbatakia waga ni mwega. Lakini mekala lakini kulingana ngo makitinda na bau. March 2022 makado ni muntu wemelinda. Thank you. Asante. Hello Wero. Hello. Hello, karibu sana turade nao. Karibu sana Mutuma, na ongeleka sauti kidogo tukuibwe. Na ndenda kuwa apre kama. Mutuma tutio kuibwa. Hello. Karibu sana turade nao. Mulaje na ntwabuli alinda lele. Karibu sana ntwabuli. Leo ondikira kwenda kwali gaiba mo. Ye mukogora. Nagambire antu baba indi ulatige kukarata kako gambira dirikali mono. Nonto mono antu aba dirikali ne. Batu utedeka. Na ndino kuona kera kena vena na ikyo kuona guru Mungu akireta akidija manto. Ukona mtu lo kugambira mtu ndigo lwagwa ikyo kuona kinyaka tira nyingi tikura raia. Na kezo anakwenda. Akegamba ale mtu mudongi. Atebati kuzo akiwa mutaya yori yetigere mweli yo mwakeyo ya tubatere. Na leno tunabantu bakaliti no bamutegete. Na kinyate no tumutegete. Nabati kuzo akega natige kwa akiri omuntu mwana wa akiri watu baba inge. Asante. Nonto akega amba akiwa mitara ni ina etere hii. Na ndino ngakelwa kenda kwa akiri. Asante. Thank you. Tuikie mwisho. Hello Wero. Wero. Okay. Hello Wero. Okay. JR ko yoto kare. Nani ogaria kuga gatwaterete BBI nigenda tumba gucokia ni kiri thirikari ati kwa 97 Martin iri aririe mantu ya transfer of functions and powers between governments, either county government kana whatever na iba ije no antoni ibo legislators but ni ati banya mora tu iriuga if a function or power is transferred from a government at one level to a government at the other level, arrangement shall be put in place to ensure that the resources necessary for the performance of the function or exercise of the power are transferred, and constitutional responsibility, which means bobate yani responsibility ya kuran government, I mean the hospitals itumba kuora, lakini the performance of the function or exercise of the power shall remain with the government to which it is assigned by the 4th schedule. Yani kumaanisha dire no bauge baba bageta na aru parliament yao bakauga bo pate kwenda kurani mbi the health function bebonka ti lazima idro national baka watu chokeria tubagandika na MOU na national government ega take over function yembi ezibitari iuba kuiba kuremwa ende resources ira bagwiri kuthabethia ya bora bakanenkanira kithirikari iketho ikigita winyana ala ikanenkerwa thirikari alafu thirikari ina national government iketho ni kuria bau ni kurungamira ni kuria ndawa ketho ibare merwe na the law allows them to do that na ndina at problem wiri to tinda gwetanira nga tukithia bu anga tukita tubwiri go solution yirega ateria ketho ntochia kurema na mbecha ti antu bethro bakiona ndawa tuikie ni no ketho na mechara kayo barema bethro baigita na whatever ete ni parliament wetikanirie mechara mwingi antu bonde ba Meru ninenkanirwe national government ikagitata ka MOU akibuka agitata bukandikanira na bumanengere mbecha baburi aire mechara botikana na story nyingi inge chia jabo na kwa kachoka broka na bwenda kwa kwinja cho idima kwa na miti barabarene bukande utokuburia
not a problem. So ni atongere batu na bodi bo bate kuomba gwe or what? Actually gato etikani incompetence Martin. Exactly. Ikore mwa anto kabate kumenya nyango gitia onire ku. Ino otumba kwalia mono kinyo dro omba kuja mjama ni wajo tu uteriti uro kali urato kuona. That is fine to tukoreka lakini ama video ja kuna waja ituoni ate. Nataka kwa mtu ngoruma ni Martin ndio atire. How difficult is it unge manyamo cha ja kuingirie 10 I mean konengera ngirichi yakwe 10 story winge to kuanga to kwatire ichi anga to katuge bate kumenya kana baria baba second no bedro be antu babo memo no by the way baraba on top lakini nande mbuga baria psychopaths baraba andikite obisine cyaba kaza bate kugitata bate kumenya na oni nani mbuga atire kinyata minister ora uri kuo Meru nande oele kadra ate kumba kurubu na nya itoboete nya batu to abunengere kura cheto to aburangieni bota bwato tataye bwato tegere nteto ichi ibo aregere punguza muziko kutena dhina lakini nande bote punguze ni muziko na njirenge babwe botunyirie tone ndawa to botunyirie to tone jange because it is possible na powers bwina chio baba ogeta na aro civitale bakaroka roje rokiri Martin bageta civitale beta bakauga bauma bakeja nomora bageta minister uba musamon na areka kweja ba impeach they have the authority tukataba bakoroka ya muntu hakwende kwethera kwina problem yiko it is possible kana kuombekana badiria thina yeji lakini nonto bate kwenda to nyabeta bayiringanira bare bakinyanto egana beja I mean bakinyanto 65 ginyabe bonde bachoka bakenerwe kiorone umomwe ngirithano nante kwate bonde bena integrity bare obare bena integrity muntu ore okumenya atiri uniteka ngatura ndi MCA na civitari eje kedo ina ndawa kinyanire yankaju ndomba kuona kugitaja nango kwera nto Ciaca Martin kwena mirimo emwe kwaji antu ikabaji abamwe baraba gotothia bora ikabaji na bethiro batumba kuthia bora nukumenya wogwe kanseri ja mbecha buka changa na banyakwena bojogu na baubange na twachoka twagutego gakwe tutegete o tu nonto ikuremere so kwethiro ketogana ya nonto wena insurance ya milioni 3 kana milioni 4 that one is not going to help you nonto at one particular time ikathia bora ndio gachumia in your reign rero we thirikari ne ugachiumia in your reign na nyamo inauga muthako mo inauga ntukwire nyamo rakauga kira tumba gwitethia kina kyo kwina ntu bara batukumba kwa afford mantu jaja jare batu tukumba kwa afford yo unande batu mana ira ndawa chikeja na ndege chikitne kana irwe nambi kwina bara batumba kuthithia jaja tutibekire you never know yomba kwithwa inyakwe kinya omba kwithwa ugo kirisi we nyamo ra we mantu na jaku nyakwa kalingo ingare kana nyaka wato stroke akogi wa hospitali rere akue na nero ugo yire ndawa chiayo kana nero regete yona ndawa please let's be human kato human okay so kiurikini kia mheshimiwa yu kiuriki yaku na DMK dida supplementary budget ya kulokashwa where were you guys supplementary budget ke ukate create ambeje cia kuria pending bills exactly yes na mbeje cia kura dawa ciena mo mwanga cikinye 60 million why ita ne kirwege supplementary budget yeah ka argument ya yubu ne ani verified no ndo isi asa kulinga na ndio mako no DMK kwa tu ka propose where you made a executive but bete tiembeza 60 million bauga ini enough to sales stock civitali datu inacho kulingana na report ira to ina na ndawira to ina sio na ndino nga waringireta amendment kana nundu ini member budget kamete akauga ari mbese itinga no lambije itongere tugiteana tongere mbe lakini ande ku register kuma TV ne aja tu tutete na oni ndari comfortable na with the 60 million nundu ta verified from the background menya either office abara accounting government na minister etete etage kamite kuandika budget ya uga mbesira kwenda sianda 60 million kote information ingindare ya DMK ya kuga ari ndawa cia 200 million no munengere 200 million kugwecia kionenkera na ndawa cia 60 million na ntai kwanto bana mene mari boga tutethera ndawa ite civitara twira kwari mwi gusera ndo payment itagito gikemsa ko na ndeva kutwira kigitara munya batomera ndawa cia 500,000 ne absent yani difference with two huge either make it or not cry in this country na figures sorry DMK kugo wote cia sankoringa Martin the records are very clear the budget was 588 million na committee ya bunge twenio itwari wa KEMSA when we were addressing those particular figures wa KEMSA kungwa na industrial area watu ika kidhinerio it is from the source no to para ibedere batch ya ugima igikairwa 580 million na the report ya KEMSA ili fire on chiao but nobody bothered
bet bakarabakinika na itingugi today utinda ochisibitari, and that's why the county government of Meru, the current county government, edwani ruguru tesibitari njeru itikinyi datu for the last 2.5 years, itikinyi 3 and they can be named. That's a fact. One ndikira, one ni ewemwe. So ndikira etara ndiria DMK ngokwa kanyawalia Martin then dispensaries ibatu kudwa ina nas baire kana badatu so that nas yumwererea ageta rutha et off kanethirwa atiku uri ongiaga kundi antoi ndawa, but today all the dispensaries in Meru County ili operate na nas yumwe nas yu akeja kwaju akarega kuija ntukwe ngogene anto kede imagana ija nyanda wa untuku bakeja bakiana anto batentuko. Why can the county government do that? At the leadership of DMK, kila DMK ya direte county anto ba Meru gikinene ikurungamira anto baitwa rent cia kuria cia biashara county government ya thirikari ya Meru today under his leadership. To an extent, I can assure you that. I can ascertain you to that. I can ascertain you to that. And to Meru, if you never Korea, nyingi mono, nuntu igitare wa taxi muntu mbesha, o mwitiria taxi, no batio ngoni ora ka benefit kumagi taxi ro gitatia, iyo mugita. But yanande nkiaria garbage, sentiment tingari nyemo gutamati. But we have accounting gari, ere cia cia gutura mbo. Ikamata amate ikayandam site. So I can tell you, the former county government, even today, gari da chion de chi best mawa, chi ya kunyo maguta gas energy. Why can't the county government no to neregero to mina maguta jaja? Ya mtongia apart from gap no to gap itena petition ni maua, gari kauma maua, ikeja mwanka Meru, ikanywa maguta, ikachok. And that is the current status as we are talking today. Mheshimiwa, is that even realistic? Dakwira utingare vikira yes check with us the drivers utingare county government ya Meru enyunya mawa maguta gari chonde cheja Meru kunywa maguta igachoka. That is situation. It doesn't make sense. But that's the truth. Kuma mawa kia kunywa maguta. Exactly that's the truth. Kutena petrol Wente manyako aria actually burambichi yake kiri ikwetha kwina tender cha supply aba mauta kwatuka bakwandika na antu bakuromba ngugi baromba ngugi na batro mliba taima kithei ba iri station yedi mawe kethe na one supplier town one supplier bageda baipika suppliers bogeda ngari kanyo mauta so kezi unte meako kuabura kadi de meako abura kadi no to mepinga kana mbuane petroli eko ingwa jaya ura gas energy ite petroli mawa so babati kuga baga fruit tenda ijiri baga fruit tenda ya Meru town bago teji na baga fruit tenda ngi ya mawa but gari u nuntu maguta ya ngaf kana ngaf itayo Kenya jukumu no bete baka subcontract petrol yenge but they have never done it. Okay. Secondly, mwisho, let me ask you a very simple question. Martin, like now turi atatu mbia cha kunywa ndawa togeta gutura na chombo we have like 300 million cho turambo. Now the question is twina ngari eguri igitara munya 170 million complete with everything. Mbete yiri tukanenkera ngari milioni 50 ichigani cho turambo iri uturona na 300 million 250 million igeta sibitari. So when you talk ibwari na ngari. Ni bwa uzia na baturete. Ngari itwaturete mbo nkurukiega ni. Ngari ari mbo irio. Ari to. Ari taramunya. Na today dikira Martin. Today Bo ida cha tude gitara munya. Ita equipped. They are losing the point. Ita equipped. Martin, matura boa that na rate matura 100 kana 200 na 1.2 billion. I mean who's fooling who? Ira matura na jio that billion that million ile to whatever. Bet ita to itetre nyomorene. I mean ichiguita ngogingi kana ichitire ngogingi. Mwejo icheta hospitali and things like that. So katuga atire kana 1 billion era ngire bena rigi mwe odaba sura that 5 tesa sawa aringe kura rigi dano bagatura that 5 times 5 exactly.
watela wau ndenda twaranira na mheshimiwa Elias Murega wa municipality ailainine. Hello mheshimiwa. Na habari. Karibu sana mheshimiwa, you are the fifth kile panel hii, karibu. Wega sana batu ndenda kaoma kidogo kwa makwara kwa mzungu. Pole, karibu. Nandere kere ngetangira mantu za kwa wau. Yeah. Ibwega mono no to they are very pertinent. Yeah. Nambere mapamberie na twinde au no to heshimiwa Kristo na baire au. Borie edriba kuringa kana petition directed on behalf of the nurses. The petition is the time before budget. Yeah. Ikeba. Ikiro budget. Yeah. Mantuga nurses variza na petition ewaga berema kere kuni aga pirapen. Number 2, there is mantua promotion. There is na tonga na ndino ndwa raise before to get a budget ikenda tona ni our commitment lazima tuikire mantua kere ndio kire budget. Yeah. But the two members who have preference, the question is nyata tutombera kugetapya kuja srotikire budget. Ko inevera da imo ito na challenges oni mbuga batu MCA tubate kubango araito kaoro ibo komati tukaringo ibo to strokes kamo kemo ora kamete balingawa nonto we are the failure kire mantu zaraza abo affected bila kodeka martin, it's a serious concern. Nonto laire na kuocho lazima itani kai wora mwananchi kwa wewe yanire area. Yeah. Na nkuona mantu zamwe especially laire ba coach ba ya woro mono. Yeah. Number 2. Batu pia ba health sector na hivi na onyo karika na history ngara tu TV na weru itombe tegwete ngako tegera out operations with we'll see there is a key a concern kire sector yetu ya afya like adro batu ta MCA through the committee ila tena chio ikadro especially to kona mitare na ndo the support ila to na through the chawa na inchi kutorea and then you are not doing justice to them so the yara kuga will be punished at one particular time ko ni rombare yakwa ito edro tu jeni inya apart from direct government to assembly to kedro no to stand na mwananchi without being compromised ukativa even the issue a pending bill onikorika na torete tamanzo zau na ine itreke na komenya no represented na ndaza iki assembly ikenda to area kuri kwa pending bills but that is one year to kuja create budget or sa koi tolingaga but finally we don't commit ourselves na ine especially kina to kande ku premier the executive and the executive no be to manipulate all the entire system together at least nande the honor is antu to area ikuza nande station no kwaria but instrument era to ina strength katiba kwa ni tsai na era barairia mono mantua government act and county government act to tembo mitumira boega and without that mwananchi Martin akendelea kumia tumira madate yetu na kachokala kwa mwananchi kama kumdefend matoza kasho ndare da general ikenda kurikania ala tumete Martin matoa kasho no kurikana toireta ina petition yau na pareta assembly na tu including yaba my good friend to me defended finally as you are talking anto bature kwande ko kasho bature kongero with bill no itetie but what have you done as an assembly ko inevre kuwa inani incremento au still batu to kedro autonomy to compromise to gaitola to bateri as an assembly we can save this county na inande gore yetu ya Kenya without that bado tukiendelea kurera na mwananchi at long last akiendelea kumia nete the reason bado kuendelea to in this county assembly the second muga from the previous pioneers by Trekia bado tukiendelea to eza to shape the entire leadership na tureta
mantu da Meru eni to feri nya kurukia barato agetere atia ko woni akoromba wati to tuchokanerie agana sempre to a watchdog to kalinto bya mwinge na to ne prudent management of the resources otherwise tutige kuitithira mwananchi na tuweze courageous reibwaga nonto bwa inya Mheshimiwa Ayubu kumera out work na inya batwe to will come there to defend mwananchi. Otherwise manduza ibatu iboko byeto itoetere tukali ngobyo ita tulingo bunge kana ifuture le gato gateo kabi yako chumba thank you kabi yako chumba ndio chumba na mbili so JR yeni case ya MCAs kufail mwananchi kulingana na Mheshimiwa Elias Murega. Yeah, it is true. Uno nguga gumora mwambiri nontore. You know, like ora nkarangira kinya mwananchi wengo nondo kinya mwananchi is to blame. Nondo mbera antu papa kana inya executive amwena MCA batumba kuthithia budget bateto consultate. Na yumbura ya maitejara maingi ina betha baitete figures ibeja na chio priorities chietu nire ku imbina thineri, you know. Nande ngachuria ukeja kwithirwa mwananchi atikurwa na yu nande ro gwiri kutha kimbura ye MCA te mwiro ora unu kuthugania athro nyate kwenda kumbure kana ketha no tutuire mana atinya tugeta tutitikaga isasa wana wathithie their own research na jo murega ari na maratati jawe kana jo Ayubu na that kind of information kana nyana nimbu gore ara yana ndu bawe jarira maimbi na ya passionate igurure mantu ja majani na mantu jange jo nteto je wi chichi bwiri kutha yani grassroots uketho kimenya kumora kaumo antu bako barendo ntuna so okeja naja wejo ka lobby no ndu ni ukuthira gwa ginya thirikari ri kweje ka bana nkrangritha no ku lobby bagugitata bukaraniria na antu bagwa mwira uko support ndeji na ningo support ndere antu bako ba majani batikare thina and support ndeji na wakenda antu baku ba municipality batikare rent nyingi kana riti nyingi all those kind of whatever bukaeja na inya no ndu ni muingi bugugitata menya ataka twejete gwitira muntu mongoge actually ginya gira ito yengo ma tumwete ngoge ba atwitira ngoge so I mean Ayubu akamwira kana DMK akamwira antu beto batikwendo kagwiri kuthikira na ate mwira na mwira ja batuma turi aria no ntutu tutina njirenge kugitata ekuga lakini bo bageta ara tunya bamwita kana bageta munene wao mobeta bamwira na weta uge atiri batu ni tukwena no tuni wantu beto bagitata keza gutumbika no ugo kana and atake rore ongi kana bamuthithie kinyore bathithirie waititu I mean it is not very difficult mazata kaje ja marito mono bakathithio u antu baba supportera nale nteto indegete ata nithire so mwananchi na kufail no ntu atirikaira na kana titangoge kulingana na ore katiba yetu etwete na baba na boibo fail mono no ntu nande muntu areja akethoe on his own antu bamenyo ntu bobo gakarika bakathabe on his own kuna kuntu kanini kwenda kurekebisha kidogo Mbwiri agogeria guto rectifier is a doctor you know Frank auga mbere ma hospitali nijiri agechijoka ya doctors in Meru Meru General Hospital na Maoa ichechijoka ya Dr. Itans na ageria guto specifier Dr. Itans auga beja mwaka jumwe they are already qualified na graduated na ndiba kadhiurunka lakini baada ya na license na ndiba kadhiurunka under consultants na ndiba adhiria kadhiurunka under consultants na ndiba kaewa recommendations bakaewa license ya ku practice on their own they can't practice without the license na baba ngena ni akugare ngweti kina sezi bwa kuigo beta these other small hospitals it is important Meru bakamenya bakara thank you gogo support issue machiwaria mheshimiwa Ayub no wetikandiria na Elias Murega ati babu MCAs babu bufilite wananchi bunge na kasoro na kero tuma buga bunge na kasoro yintu wekai mono sheria ore thithirwe etemana rutere rumwe nonto omba kweja le awaria antu bakuba kaingiro gwatuko tubomba kugitate utetheka so oni kyo tuma support mbimbi ya imbuga atiri para bakeja ibethe baro kitiri besha kenda mbeche iria gutegakare ikare umu CDF ikari nonto CDF mujumbe thiratu support uru kana no mu support irasima mbeche ikagitate ikomba kwija but the problem is that ira twenyo ikwithirwa bunge itena autonomy ya komba wetithia mantu kimantu ya mingi muno wakaro icho kakire executive na ukomya muto muno omba komya muto antu bagubateseka muno nande nyanje yara gukuga ito kona mantia mwe of course weta wabera
bakauga tugatega na jange bakarega outletire bakauga igakarou but theici rero ni gintu very simple ni atia tomba kwa bunge autonomy yo ikethwa ino autonomy indi nyeje ngikariu ukethwa kwina challenges zingi muno indi leadership utongeria ubati ukaraja ya murugi wa irio riria andirie nturibi riria tugenya kiathone barabaru wa kiatho kana mwekuru nyomba kiruga irio atiruga irio akiuga irio bibi yange ndi ari auga irio bibi yange ndumiana na ndumi mukuru ai wakwa kana ageni baba yitenje bagiteate bare but leadership ira tuinyo na harua is the opposite of that baruga biya biyeri iko biya batugiteate turie but patiokia about mutoro uri ome so unikira mpomba koromba Martin ni abunge ba Meru onje yarauga bamenya atiri iwananchi batwete kura twinde tumare ara tukona kwena thina tugwe kwina thina rigandreze uretho ro Jubilee ro PNU kana kiamenekera we nakyo aria mwananchi agwa kuona akiumia twari turi amwe nonto yaunda aria unianka anko rwandeninka but tomara twe team na twarandiria then we should be able to solve problem cha Meru but problem chetu ira thairiku i problem nyingi mono na kwira Martin still pending bill ikuriwa chiriwa mwaka 2017 icho tuwa bills cha kuma July 2017 weta December pending bill cha 2018 pending bill cha 2019 na ngwire wito na nditire okay the other day Senator Betheka Lintoro bunge akimaanisha National Assembly na Senate tia control kana no mona iko inyoro remote ni kwa State House. Is it the same case kile counties executive no control okay kambue actually bora ukari kiri executive na county assembly ogagwilela the scenario right now ya bombithika kuwa lakini ndenda kwa an example oi my friend na kubeba witness it in the first assembly ikwetha kwena those thina lakini assembly karwa mafamu mwangama atokarekebishwa. I want to give two examples ila na wamite na the assembly oni mbere ikwarina na sense bandiki ni ESP bari ba ESP program mbe yadrikari yari kuya munyai watute bandika I stood at a petition assembly tochoka twangangana mwankadrikari munyai was forced ni assembly kwandika antobo ebandika permanent ibe inherited marando ya mbecha cha wakazi ba county council muja wore totebere antu ba county council undarwa mandate that ni in the assembly twangangana neotwaro no na to na twegira mbecha ke budget ni aita na tukithia appropriation bureau twajichokia rigi mwanga antubara na boba marando wa county council nayo yariwa ikwari na ndedi cha county council ira na jucha ariona jo marando ya inherited ndikari ya inherited wa marando county council tutoya tabera na one only am the one who stood in the assembly ndawa boga gwetha buku inherit assets kinya liabilities bora tare ku inherit boga gwetha bo nyumba cha county council na bona ngari cha county council inya marando county council bora tare ku tata kuria so bora tare guamba tare guatri assembly as much as kwena sheria yo iti fiba MCA kinya kana kula no oversight iti mufiba no ntojirete mufiba nio aki akwa voko muno na kimaendeleo no ntowe meote no wese bakubuja maendeleo ngwe keni oversight yake atina wese maendeleo kinya nini inda kinyirwe break the first year nda nkarwa kwa to kare karigaro ya drikare iko da kuna those problems na ndenda kinya ya brambi BBI kuwa actually kwa da kuna allocations mwanya cha kwa tuka ilicha development na mbi power ina kinya da kwa power cha degree ati be ngufu kwa da bana degree etete kinya PhD etete bila byo mbiko tete ni ko separate mantu yamwe so assembly as much as kwa na yau itopata le kwa sauti ono 20 it's like you are giving them breathing space aiba wikire Meru kia lakini assembly patoke Meru kia assembly mheshimiwa is it true kumbeke kwedro executive new control assembly ango ansokia yuvu nyume ngwetekera ka kurerwa na kurerwa muno 2016 na sisi bagomete Meru bagomete ibo basoire nguns
o nurses baguga no tutura utetera beta babaura mutindo batandiki muno mwanga mugomo jwaranwa jwathira you remember that 2016 inandikira tugikuguruna kura kungi iketumia kuga kya number 2 tutonyo ore government 2017 gavana kira ito atwetira atwira tuitani ngugi turi assembly turi amwe ayugo mwira no opposition ya kuringa inyarui na no minority rina no batikwitho erutererwa ro opposition ku point out what is wrong but at least nya to tetera thirikari to arutererwa thirikari oni in the beginning that member Jubilee party how I'm not wrong kinya gukaria thirikari from that point lakini weja minority rinda the first 2 years to kuiyoreo gukaria thirikari guothe as in kwethro ande pro government kinya in the assembly kana kwethro nke move motion ile support government of course ngwete kia government ekirito te thuriro inyiria mwananchi manifesto cia wenderia na cia thurwa kwau in the assembly that's what I'm supposed to father the minority party no nguge bati kwethro ere go counter na ndio ile twale twamatoro tweginto kimwe na gutena opposition he forgot his job na ndine ndi ararikanene ngugewe the minority rinda na inguchoke nkaza nkona na umerita bwe ne abati na de we batu tweginya ome bwe baba adikairo nya baba adikairo moni baba adikari moda na de the foot is on na de he is doing his work na him as the leader of the minority party no what could I mashora masses tia kuchunko na imbie kuendelea in parliament ya kusongona kwithwari official opposition that is why twena amakamete PSC amakamete PSC gutegera imbira ero lakini ande tweriro twithirikari twikimwe bawari rwingo gya minority party na ndio party ngona da ya uririkana ngugi na is back to work. Okay. Kile SMS umarua this is the true budget governor's office 232 million drugs for hospitals 347 already KEMSA is paid 289 atira kedro no hukuru wongi no kuao delicate kuma Bogeta West after devolution the medical sector changed from being national government responsibility to county responsibility, but the same national government cuts off the amount of money it allocates to counties. Definitely, county operations were bound to be affected. The county government is striving to maintain balance between bringing development, paying recurrent expenditure, and paying pending bills on the very tight budget. I think the governor deserves a round of applause for maintaining this balance. DMK is always real with issues. Ayub pretends to fight for his people, but he still doesn't construct their roads, and for the record DMK is God-fearing. Asante sana. This is delicate. Katuiki dimodera singe sana. Hello wero. Wero le. Hello. Karibu sana turari nao. Uriari na Mwenda Miriti. Karibu sana bwana Mwenda. Kuma Mwadhankali. Karibu. Keviria mwana Ayubu mpaukethe kabonde na DMK nande oni jambo mbamba kali yetu account yetu ngene mwana kwetu murungi ito twike boga mono nondo wa impondo mbakuwa ndo mbakuwa nondo hospitali sietu ikeja kwedrwa itena ndawa ndawira mwananchi akanywa ura wajetwe na kendomba kudwa no turo wawe burabo atomelo ario kinya kuringa kure gidare ngire keja koi kona ni adrikari tena ngwina mwananchi iriuga ina ngwina maendeleo kudija barabara iba kona bacha wekera kaburo inyeba magita jamoi ba itokukala tukero makima gazeti atukiwa kumakini India ate pengine mbesira shiko tumira kutango geu nembi itachumeza kiri ofisi ya serikali ya county imbesha cheja ni kuma serikali na siaome kwa kugatia kuja kuwakea kwa gabeja kaburiri wekera mutindo wa kabako nambi ni serikali ya ome ya ni tembesha kwa ni kubati kwa kuna mbesira chinde na serikali nondo mbesira bakweza kujia shoma endeleo igutigara iba bati kujo kiambechi ubachike serikali chetu mwananchi akona ndawa nondoga ya wata dispensary actually to yuronge da kinya to jangwa ne demura dangari to na kaditi to na hormone dispensary to na kinya ya kiarea da hospitali la dispensary nyingi to na chogo na hospitali omba wota kinyemwe ona ndawe kunywa o
mbele otamba kinya maendeleo nubati kumenyera health yakwa health nyo gintu kiapata kimuturire jwa muntu. Thank you. Alafu ona odira kundira ou wachoka na ndo andira barabara. Na thirikari ino ni umete muno odondarige kuigwa yugwa kiuga. Atia thirikari ije ukeja wate ukaria bwayo ukaja wate ukaja against thirikari uri mweshimiwa tu Nyakisi kana Nyakiwest kana wa guntu kunga aboga kana Antoangi maendeleo nture neu ya kura na dangwenda kuira thirikari ite wikia mwananchi bobwega nondo muntore aja utatera mwananchi mujumbe ora twathurire MCA kenda tatera mwananchi ankaria woni kenda bomba kuona maendeleo igitarire dari ya mambo ya maendeleo achuga bwana iteze ngabana atebutangoge akuringwa oshimwe wa kuringwa na gote maendeleo ya kadika kwawe ayungwe miaka iri mwankare agenda guturia maruka iri ambie kromba ngabana ya murungu we yuri agachoka kwa maendeleo ambia ko muringa ringira mpe inde ngori atiri ta tongere beto genda kuringa ringiro wa mpere otigo badizeti bakero badizeti kenda at least batupimia maendeleo anko vera atiri ibatiga kudirio ibetere mwananchi aitrangoge all priorities imbio kwenda to kudideria wajaja mulaba nkari okolia mdo mulaba nkari kira kwenda tejo mto kuna tia kwenda ndo kira muntu ga kromone ya municipality ya kwenda tio muntu Nyaki East ya kwenda muntu municipality arenda stima ya chiria gwema taja street right muntu kiburene na gachuga Nyaki East arenda barabara elimwe ekiro maram. Thank you. Asante. Nande nyongo na kuwo. Asante. Nambuge ibwaga kiri ayubu nondo kinyebana ayagari. Sorry. Okay. Asante. Hello Meru. Hello. 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 Hello, karibu sana turare nao. Watu Silas mngaje kwa makanisa. Karibu sana bwana Silas. Ende. Nda muntu mwakwa jankanya mno wa mazibitari ala tuwake zakane na ntere tule ya dina mnendo nto zitare kinisa kwa nje sio wa o itaya uwele na bijibicha au nika woko na kumare tutona tunda kwa na nigo ngeko cha ito na kuno dina getule ya ende kubwa na wantu ba menyera bweze baba tu. Asante. Thank you. Hello Meru. Hello. Hello. Hello Meru. Hello. 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 Habari kumakin. Kudongi sana karibu turare nao. Yoji atonga dia bau. Bauketheka. Waralia buri basaku maruiga. Bwana Mbwiri. Kamba ni bugara karita uga kutimu tubati kugito mishara yo. Utire andi tubase tagito mishara iko. Mushara jojo bati gwita nara uga ntuno saina akagwa jogito. Uga kuita mushara mtu jogi makosa. Jaja ile kambire ndiye MK intani tenda daktari. Na namenya nabya ndane ya check. Daktari intani akwalify after 1 year arunga mirinde ne daktari ro mukaliti. Na mo kamwa baruga gwita ukwalify nayo. Nali wiria kayo baruga yo daktari. Kiuna ndi intani tenda daktari. Kingira ndi kiziga buruku nkwanda ko DMK. Ndiye ndo muri ambe agita kwa MCA. Amwe ba watiki milioni bande barakigarwa ne 10 bande 12. Ni kriteria liko batumira ndikenda undi mwingi kigawa na izandato. Ingena kigatigwa na toro kwingi katigwa 14 owo. Yo tora kuona nia? Ni wodi tendi bero. Na weche ditangugi. Na mbeje chionde ito kunenkero imbeje cheto chogoti. Na ito togi tikenda chija gutwitira ngugi. Okay. Odi kwa tukala iba mwa bakati kwa 60 milioni bange batu wa 40 madoja ngeleta ya tuna tuenda tabati sagia. Asante. Okay, DMK nuko nakwambia kitu. Onyango enda kodia tike issue internship. Intern baranko already ba medical officers, baba level 4 hospitals. Ore ayubu akuga medical officer ba namwira daktari bongo daktari doctor medical doctors kwithora bali internship level kanyakine
it's not possible nonto daktari bongo betaga ki Meru level 5 na Maua Methodist hivi sio hospitali ile aki qualified ku receive interns medical doctors lakini baba ke clinical officers betikirite gweta level 3 ili ndi go intern no ibon kuga iba na license baba ange medical doctor of course mwaga joro muthia bejaga kuthithia the internship the medical doctors themselves now kyoria kya ward fund kingo tikito exhausted yaringana na nare every ward development committee plus the MCA bekirite mbesa kwa tu kwa department ila si affected ni mata health thoko na roje na sports na ndio tho mbesa cia kwira nyingi wekirite sirine ki gwaka cibitari cio mbesa ira cia wetho wekirite mbesa nyingi thatia icietere na ndio ringana na nabo wekirite mwanya joja ira kuringana na ora babwe wekirite mbesa cienu okay wetho wekirite nyingi kiri waka dispensary but wekeka na ndio icio kagito momani okay now but final words tuambie na wewe mheshimiwa hiyo oni kila mpenda kuruga mbuge DMK ya kwali waga muno au wengu itango gekwa but kila mpenda kwira thikiri beto mbera au kwambiria kuruta ukwambiria teko twire ibagua kana ndawa ntwira kwandi nyanto ba matatu ba Meru ibaije benga wa mwaka jura yonge na ndarungamire nabo so I've really supported our people the much that I can but it is true ati kinya kiri thirikari yenu I mean thirikari ya munya ni kwari na maandamano na sisi bateri michara maandamano inomo batirasma badikiro so generally bitu ina bini atongeria batikomba kuritanguri kuthikirwa pena right ya kuthikirwa na utumba kwira muntu ukamura njurai kugwa nkwenda kuga inyanto ba matatu ibaiji Martin kethira ati ayubu warungamire nabo it was very serious na nje yara nu yabe ngo mutindo juju but imbathika iranga bana na to yake thije ishie kwanda mibukando na mikandamia mbuga we have done very well me I am the one who started that idea in Meru County undi ayubu na mibukando yanda halithiria mbere na ruo ni ukethwa nkandamia ni raite na twaria nwe na tona the idea is good and we have moved but ni otumbo karaokero agana thirikari kana we sukuma thirikari muno but nande ni uretete ngu rona the path that we are taking atwitite njira kura kabisa but kia kwa kila ndomba is that bunge hiyo kinguge yayo na tirasma bithore de minority rinda kenda mbali ya issues iri affect antu betu utemuntu tena akikie murungu mtu akaigwa na nkoroe boy kana gutegete ate potibui no ntu ngeri jukumu ya gutongera wananchi tubatongerie na ora nje yerogire tukauma ntukwima tuma tutigende kurire njega baba keja pone nyabara bariku baitete nguwenjega so that's why vision 2040 ntemiona bechiri tumirigo ke vision 2040 bechiri chiurite otheri no ntu akoroa ari councillors bambirite county hotel gavana munya akweja awande modernize hoteli eje ya kimataifa gavana kireito akweja amethio bichi dream wewe kwa petrol yeje dijere bivu aja nayo gavana kireito yamiura weja kethira ni machine jewe gutura roje iture pakiare ku itobatiko tokiona na yambisha yeje ujathithitwe na jara twenderete najo mbere twaria 2040 uregakara no tuke ya kuthogwe weja miaka iri oraje ujange jathite jonde nikyo ntukudugania ugo miaka 40 ere keja kana miaka 20 bange bakathingata jaro kuga but thirikari tibati kurita biashara like kudura hoteli kudura terori dikera it has been making losses it was under microfinance na mheshimiwa DMK naiji gavana na tu requested to mwekira 100 million cia kuthithia hoteli murika so na ibuturite severally toria atiri augere thirikari tumba kwendia mandansi but thirikari ejiri kuna arua hoteli ya county mandansi yendagia hoteli ingia kwenda weta kwa nao national park imandansi kagitatia ikendia so there is a lot of conflict of interest na kwa thirikari tumba kuthithia profit it is not fair to say that because
munya kweja na thithirie bond nyingi muno eja na nini etawa investment corporation. Investment corporation ne onete into beyond the county government aswa nyomba ile irara wale yetwa consolidated bank no ere njene petroli na no yare njene njene petroli na into binge bilia ya bangi kwetho ekiria kenderan yarani kedri petroli ira maguta yendwa maguta jaria yendwa mbechika choko county government antago twika mbechiri tonge igachoka ndeji the county government andiri tirikia ogeja gweta naru ogeta mbechiri yagwa utiri cianto kiombe inkuruki ya million magana tandatu magana mugwanja paya both the assembly and the executive ugatwika utiri ire kathithwa aitingo bathirikari bagatrainirwo mbechiri gachoka kethirikari kenda chiomba kwithia mwananchi maendeleo so utumba kwa thirikari titrade but irasimu thokaritie mwananchi wone gikigina revenue correction ito revenue correction no tunyesi vitali I send very clearly dawga the reason as to why twaka hospital bed ile ya 450 is very clear kenda tumba kuyukia antwatara kanivi bara ikipia paisioro na bama disability antwara beje ibara ya gambecha so tukaija sibitali ile kabua injire mwe ya kureta mbecha ndene yai ya Meru na mbechike vigitumika ndene ya county yetu. Okay. Speaking of interest, bado wewe interest ya kwa deputy governor ama wewe area joke bere vurambuge oni savite dirikari the majority leader na tuitangugi na ingugi aba to Meru ba appreciate da minority leader na dirikari ngona leo itangugi kwa pali kwa kasoro mimi najua na uni yankona uratwitite mwananchi wa Meru etite choko nyuma na nkona uni wabanda hizi itokwaraia I can provide very good leadership in terms of the government that will be formed in 2022 so I'm focused there na gaitira mwananchi guge igitare ya Kenya teams chia creatwa then the position that you give me the one deputy governor in the other position I will serve the mwananchi. Okay, we are deputy governor. Itibi binge gavalisi yasen. Ni niko kwa kiwanja. Okay, ibwega sana. Ibwega wa I wish you well. Ingwiji oni mainko manya wa bonto ngeti gwe. Ingwiji gwe wa baka dite manya oni totora tokerene manya aruyana ndo akithi. Batwende tuticheza iteka twera na ingwiji na ko mante me akumugera botebwo. Ko gento kimangoda kwa matini especially mantu ya weto ya mantu ya corporations. Ito the corporations nyingi dirikari ne munya na indirect natini inka MCs baba ingi tona kasoroka kaige ka those things lakini toache boita corporations yundenda nyeta tutechoga kipindi nyuma mheshimiwa ki finance corporations you don't give anything ya kutidira mwananchi service twachithirie na jirembe buru ekwetheri independent bila beyond the corporation ekuthurane becha takiriyo ginya kire license cha akobo yani there is nothing they give back to the government twachithirie independent iteko mampango yo arogethikari the former government ne corporation wenyo ote corporation ginya kona ambi ginya kya konekro hoteli iteke yako thideni service ite kadire mobaba iteke yako yana ginya service ginyeriko na oninde kona ginya actually I was against ku change hoteli era lakini ginya kya kwa hoteli oteke ndo kitonko magi choka ke mwana njoka kawaida kaba ginya nde erindimire mbeje cha kombura wanara no the way those corporations were set he said Martin investigate na dome isherieu he said na generate me akoya na anything yechoka kutete mwana njoka kawaida so woni actually mato corporations into the biche mato corporations ebora ibwede itwe biche bora corporations ile turi independent ya posta ile turi independent bora kalitango yo ile autonomous na bwacho kabisa na nobo jediro che replica ya prasatos cha the national government mheshimiwa I mean mheshimiwa kiriki kagodhi kurika na boya no that out I was against the hotel na kijana ndi wonia ora ngoita tio kinyo chinja kwenda thirikari actually ria bai kuteka utweka utiria ikutethia mbecha kumbecha titurakurewa muno nyombe ngire ara ntara a lot of money
ntara lakini go tweka ko iba famire ntara ko tukutimpe chaba kure ntara ba uchoka nara they kuona actually they have saved a lot of money ke manto kure ya kukombora ntara ba choka ki nyumba yo aunto one inde kuona at least kwenda samani that is a false that is waste of money this gentleman oderi ne area ne existing nyambere mamba mbairi nyaki munya urinya idara munya indaga yango atabiri ko anything much non to auga ekiranga million magana jairi anga imbio something na bare bagwekira mbeta ama ki that whatever right yo more mbere badidi anything ye ko badiri 750 million I mean 1000 aya nani yako je ekira mbeta chiawe na baba mbirio mikoboranga ba medi hotel kairi which is simply means to kuwa beje bende mandazi aba ko bidania ojore yuinge che account kanzo chikete theater chia komborida no aba komborida ne million na magana jairi I know a hotel in town tindo jojo komborida ne 2 million every month hotel yere renge rankine pare aga 500,000 ko antara I mean it's like anto tumira 200 million kwa hotel yenge ba gwiri ko ya ba office na 200 million you can be able to build an office area kedro ta 2 million every day alafu yenge kedro keketa na ndi area italiability akato area italiability ya stima ikale waroje ikadambua ikadi all those kind of things iringe do covid netwe ikedro keketa 2 million ojora nyere inge mulika eta nyera ingrie kana eta area no tukida ken na mwene ka kita wengo lakini yega yaki so please don't to get it now kinya the other whatever wastage ira ndore ikweja kitha kinoru iki akina kia dirana twarugurana twambye gwitara ando ambyo chadra mebiraku alafu na chiatumireta 230 million cha county government ina the na area batingi jangi nyasho ground bata kingi arore how difficult was that baada yaba kuranya kibe tabata Martin to achuna ni hotel yu mheshimiwa yubu na kumya to achuna ni hotel yu komporandi dhitwe assembly ta achuna na hotel ile media hotel to achuna na munyai kuelewa idea yetu tonda kwende mobichi actually tochuna na chi mobichi winda adikamite ne ya hotel tutenda nyenye hotel tonda kwende mobichi wa pano to bichi cha assembly I want ingonda wako hotel classic we supported the idea na tomeambecha tutaina problem with the assembly tomeambecha lakini toachuna na hotel tomede office cha assembly cha tomede office cha assembly area kile corporation ankwenda kwera ntoribia kole ruatiri na miambo mekai na miambo mekai the first beneficiary pa investment corporation bondi era kufomwa ki iletete 15 billion project ile weto wind love ile adwana intigania west ni machiara ja investment corporation anda kinyo imitira ilio batwire team we investors baba yeta waka project ile 15 billion so they are good. Wind lab is it and the first very my friend. Na ya eliuga tenga bana ndio opposite gender. Na support bibi ya. Na support bibi ya lakini no to nyamo ya kura wa bodo. Na ndio ngegererinda. So kira ngenda kuga ni kwa clarification imendo na kulea budget item ni uga win system no ate ene 60 million ile 60 million actually 58 actually 60 angura kwa hiyo 60 timu yako ure nyaka dispensary nyaka dispensary kamwe nyaka dispensary kamwe basi ile ikemsa so far 250 no ngombele kaile hivi digari ila bale situkuja na budget okay so yeah na okay uthibitisha wewe investigate so na linya argument si awe ni kwenda kinya Meru level 5 yonga ake mbeza ja uno ile nyonga na Meru level 5 so nguge kinya thari tukoreta argument ile muito twende kwaria maoni wendo mpenda kwendeba kona I'm wrong I want to correct my sign yakudo andiro na impenda kwenya na factual information either I on favor kana eti on favor na ngote Kenya tolea that's what kiuke to bati kwendeba koda tukio amodege madini ukedidia research yakure ora wari minister wa health na ugite TV nezi babu udite no moria batengete 60 million chapogora ndao budget it is there otembele to jana budget you no expand tokate age figures ya budget bijenio sande na DMK yeje kwere niyo eji it is there now namwera exaggeration ya tokoda to edira ya sometimes mechira tulete nyinge mechirire nyinge mateni imbeache equipment zibitari equipment ira chiareterwe munyaregete the current governor pada dio kwa ya munya akira waregete into bieja
interview turiaga every year 200 million. True. Yes. Okay. No wengo wa kurukiria after usukuma muno na mbete kurega so. Tewa watu wa muskumete. Kurukiria atiga kurukia. Watu wa muskumete. Akuruki kuruki. Na ndio murume ga kasa karega. Kenda na mutiya kwa wete kibo. Agara. Kore kurega te wango uskumone. Already in past midnight na mheshimiwa Kidhinjirengera watching the show. Tell my fellow legislators to be frank and give facts. Akawa statutory deductions is a great problem. E.g. NHIF is one of the elephant in the room. Yeah. Well, one in the parents again, I believe Okudiri. One young parents again, Kediria, Ibaduki initiative. Did you know what? Do something, seriously speaking. Young John, the no two, and a Joe in the Yaki L, the Antu, please. Babu, Yabuka, Chumi, and Toba, and Betty Chiriwe, because you have that capability. Rojo itubu on the boy knows bitari ward in a board negotiate with them. The executive is going to negotiate in a bob Arianabo, Bucho, Bosamon, the elder people who bury any and Tobaba, non tobacco mano and Tobato Bakazabakiri. So please do something. Kadaiman to Jandawa, Chio on a new Rayabumba Podi and better Chikonga, Gantobaka and Monon together. Itio, no wait, Broeto Tega. You know, you can actually go there and verify. We mukiri murungu, we talk or in Kazana malaria, dona dawa, okay, wari, Okama Spitari, Ugetengi, you know, and then Ukajokarunga Majamunto Murungu, Joka, Utenda Video, Bakiraito, Nabanga, we could have been a morito Tafadari, Retenda, any more. Nakinyoka, Ukauga loudly, or cry loudly to Kaigua, Chikaka to Amen, at least you walk at it, who was it. So, kuna issue to arere ya kaira matina no kona nyomore ba kodi ya dai ita mountain run no kulika na the history I mean we bear me witness bijete ya ndauga kuna company ya ofete kueja na machine ya treat cancer 1 billion Kenya shillings bari 16% VAT na bachoke bake banka ya 50 million na bachora bakamire taja. It's possible for them to be able to kuchwa more yani bakeberwa waiver 16% no thirikari ringi dio thirikari ugirete na mbeche Meru na ndi twa matukari twikinya kuri 1 billion kenda tumba kuthithia thatu areba kathai tukore muikurira ni ando ndawari machine yekwewe 1 billion Kenya shillings ukauga utiona 50 million ya gwaka banka alafu watu ira tukamatuke kibarine kenda umba kuri mbeche che gwaka dispensary kwina muntu kwa iliongi na te uninyanya mkalije kanjizi I have not as stupid Martin message ya mheshimiwa Kivenji dendo umithoma bwega nyanto bae baigua na para baigua nyawe is part of the team that is saying and to be to about to unfair no to just mentioned or mentioned very casually in the I want a million on it for heaven's sake get an opportunity 1 billion already it's a to Matukeni let's we support the idea mheshimiwa Karenga aliona kwenda kuparticipate kile bubango unfortunately that yetu ikudira na request ya mheshimiwa na tendo message ya mheshimiwa Kidhinji aliwa watching the show tell my fellow legislators to be frank and give facts. Akawa statutory deductions is a great problem yani ni the nene kwa mfano akawa NHIF ni a big elephant the MK wero yes boy Frank our fellow legislators boy Frank asante sana MK Kiogora chairman wa finance akiri bunge ya county ya Meru na ni MCA wa Abogeta West bwana Itrekia Turibi ni MCA wa Karaya wa Akidhe na ni chairman wa Kandaradi dene ya county ya Meru na bwana okay ni majority okay the Ayub Bundi ni minority whip ndene ya bunge ya minority leader ndene ya county ya Meru bunge ya county ya Meru na ni MCA wa Abodugo Central na bwana Kinotio Ntomarete Mukuru Kiama mwita Mukuru Kiama ni analyst wetu wa ndene ya Meru TV. Thank you very much wenbeto Martin Wechongi ondola mubango ya Gichunge ya siasa ya chokera Jumapili 28. It's been real. For real. And today is for real. For real.